na 87.9 Kumasi obi betimi eja ne yere anani kunu se bia makoware oba mekoware in beginning no na se menene dan moja bai beta kodrum pempenso a afi de medi wura mu na ate afaso enkruma stew tino yewo ade bi wo ha ya fra na etomose eno na ase kire sempacho se wura mu no ate afaso ai papa ani yewo etombo eno no ye wura mu no ayese Akoma FM 87.9 Kumasi wasi eposo no ana wawura pu mu no ani yewo etomuro ura eno no mu rap ni mu sa no e ya na etesen se ura pu mu a na chese ya fa na se bo wa na sesen unze nsuo na so enti ura mu di a chese o dam finfin kitu abi na se no na group kura so na chese I oversize ana de ahi ani ewo tusameu eno so na de ahi no tusameu no chese ate afaso Akoma FM 87.9 Kumasi dedewani ani ewo osowa tumuro tumbo tumoda tusameu dedewani etino chese ade ane ko eti de ahi pa na ya amope no de ye pa ye osode no de echimu na wish papa na ye joada o da bi se me di aba na make ana ya de a eye mpaso agro papa na ya wo ye bi me ye bi de zise mama otimeje style ni nyina no timi nyesan Akoma FM 87.9 Kumasi papa ene ni na nyina se no kreva kope wi aso ubetwa atoro no ahurihuri kan kro na gina fa ko ana wasem wa wose kompo be do saade ade no kran so ye saade dada tuti me to no kitchen na me kon do amenye den bible say me yemfa ho nkame ho ti no ba bi a agoro no be so bia na chese no shaking na se no nya oso de na wo konta no do ne saa se wo so de ne de eno no ema anigye ba fie ema odon so ba fie ema ntia Akoma FM 87.9 Kumasi ye pase ye kanyina na se enne de ya ba no ne aba na ba bia no kure da bia anso no ye de beto apai life apai the road is already clear and my God is otokonadu when he talks he does you mama yes ene de beji eni so oso de ni de keka mama na onim za din we nyina dabi o ya meme dabi mama meme o mu kire bi o ya Akoma FM 87.9 Kumasi enso yesi ada na se eno no na mama obehu so oba bi nam ho na mema no mahada panic name bi ama omu no munim die nti omo fra osa enu nti na ye kasa ahomaso nye ya yensusuma ya betiri so ema no sa na ye mre ye ho ase so ye nyanya nantuo ni enya to kakra gina so a ye ya so ga ba bia na ahemfie wo so enkoyi wonam kra ba ma bi sere wo so so amemma wo men so denden nim sa wo so ba bi maada ye nim se enwi na eno wo so ware na 87.9 Kumasi emu oya o sumekoni wa hye wonwi kama bi wa dress kama bi a wo kɔ no na o twitwi fa mema no so nim se eno ano ya to din dabi eno de emfa hwe ma kebe ye febe ye de se wo be hu senia wa wo bobiate ya na arehu se wunim na ye mema no soso no onka ntire wo ade ba ko amente wo mase no je de odo pa wo no kora hwan hey wo moto mu na bon wo ko kana bonte ko pre ni nua unua ga na mkofa ne de anyo no hey ge man nsa so miss wo bi akire me se wo do obabi bedai 3 days na ne dem eso tutu perfume bi egu ho 3 days o obey susu anya kunu na ebe ya ware ni onu nzu nim wonim ana onkoka
ɛna enye wo mo awo at times obu ho ho ade na wo ka no aye offended enti e wo sese wo hye nipa no okay wo steady ni ye pa eno na ma relationships bebre ni ko bububu jenjenjenjen no free say ade ne nye wono so a wo kan na no pele di enti no wakoka enti mema no omu nko mema mako na mfere ma omutimi eka ensem mama hu se eno no relationship ebe wo ne be ma ntem enti na empempi no ya na ye ka se establish a friendship wone be ma no anasa wone wo partner mo establish a friendship asema din a oba wono wo ho a wo cheche wo ho no ebi onu udi fini bi mutimi di agro bia enye ne din se ade bi wo ho na se wo ka kire wo a eye secret thing na yenim enka bembe bia wo peso ne nante bia no di kan fa ne yonko me kra de ya na nka ware wadamfo nyamia nim no kwa se wo benya pa obi a wo ni na di agro nante oh mo keka mo ho nsem bi we ya ade na enya ne bufu we no akono waba ti mo de sa ade ni wura ware ni ma e ma ware ne ko yase aware ne kwan ware e ma ware ne ko tenten fi so already no mo correct mo ho dada asem bia nyo me ba motom na enya efia ene de ho ayasio me de be ya grow for asem ko enso me kope ho aduru no kwepa what am I say na we de adam fofa mam na man bi kura so timi ya ho te say I know my right ena ye ne ho awura basem obabu o ka so che ne ho a te ne to kro di si be ma mpa so se do be si a chia no aya eso drive it ansan wa trampa ne so emmoa bi emema wo mo po bi o share jokes obi a o ye keka wo ko ne dem akonwa nie wo tena mu a acha 5 minutes na ate ta yi ne sofa nim single na ati mu a efia ha mema de omo dem enkonwa nsisi ho oba be trampa no so no trampa ne so wo trampa ne so a waje ho wada kakra wa sorry ba ma mpe wo ba oye tebo efia ha mema de eyo so ye raba debi unye raba sa eni ni agro ba ma bi okra wontimi enka na kuma mu asem nkire oba ebi mpekasa enti wo fa kasa hye no fa nkomo hye no ebe ma watumi aba out na se bibi nya watumi abo amane enti sa okochire ma kire na dan for abonten emema no so bi ye nturo kra chema ye ko na mane na ni bo so se gay oh yi ko fa no wo se nya mama about the time exaggeration mama mi ehwe yi mama enti ababa we ya asemi de ha me kakra ne sa brantie de wo kasei wo be kom kra no na chese ne namfofo a woni omudi agro se oba nso de onye hu sa na wani ewu na ka so mo ne namfofo amane wabo abrantie de wo dirimika na wo kra woni wuda wo ne kasa on phone app also nanadam for nenenam wachire mu dadaada ene bi kro bi ma na dwena ene we de enye o the moment so oni ni pe kasa abekasa we de enye no wa ma nipa ne se afem na bamabu enti no nko girl ne hu no wakodwa nanu mo ne namfofo no wo enti ehu so ne ne ye kama saa no a o wa say o ene mambisa ai asesa fom we me da mi anka memfa no wasai na dwene sei poto na be ma ne de wanye ne yo mama waba o na nko ya bu producer kra wa ha o ani o meto ye wa ha no mo yeso ye nka ho enya asem ketoa ene de obi ni ma obi kire esese ye kire no niema wo so ye ebi kura na onimo nipa bebre enim na so ama ye nkire mama mra wa hyehya ma ye wase ho sa mama nko pegi ho na o de obetena ha na se na wa mo ne de na nyame afefie ajoa minua ya na ho ye nyame da sukuta na watchu ye ko say weekend oh adom o fa baby ya utimi fa baby ya uwurawuram se kumase ha de ye hye nsem uwie na hwe ball kan o be ni den ni nyina ka ho bi na last week ni ye kan asem bi mi wia bebi samo asem bi e circulate about 12-year-old akwala bi ayese wa ware se ya hamre Ghana nso pese ye de mra ewe
amamre kro no ntime kwaba adwoa last week ababa we asem okan me pesa wo de wo ho hye ni shoes mu se eye wo na wakoda situation ni mu a enka say na afterwards no wo life no na say wanamontuo ni wa godie besi aye say na wa nkasa wo be feel wo ho kwaku frimpon so kwadwo frimpon ya asem ya oh abrante ne die mami ndi kanka e wo se enne so wa ba fia ha mehwehwe bebi ane maame wo e wo se mehwehwe maame kra owo sa abrante no na mehwehwe bebi ane busua panyini e wo e bia me kase abrante na niti abofo mpan ana ye wo no ne soro kan ne da ya hwe ho asem anka ene ne wanyini no e di ne nya because untimi for bia ba ya nya ne sa se mete fo mo nyina woni ne di nkomo o kasa nyina na me tonsam din sa suma no because de no kenya na me bufu oye nice nso oh na wo obi a waboda ma o sha atade e koso de ma ne pani bi pa o mama eno de mfa ho de ma ne pa brant e kama bi sa enya dam nyina ne de wayi na de ja atoso na wo fa fom aduane di o te dem o rent dan tua dan ke tua water bill so na adwene nye sa brant e kwaku frimpon yi e bia o ba studio ha no nsema wo kan wo fom ho kire wo no e bia na o ba abedan na no na de o ka che wo fom ho pa na so sa be kan wo soro ha de a enne je se screwdriver no onya de general tight ga ni bibi no eye den e de ma no enye sa asoso a age se bia ye maame fosti o ma ye scan ye de ne kokonfa no che ne ye kohwehwe na adwim because e ka me akoye se boy no bibi ha na kakra asai se bibi e ha na no na adwe na sa da enti ehwem wie na wo se ye nyane na adwene ye hiti na adwene na ni ye hiti adwo e yese mema hu ade wo ye ho omoka e wo se omoka but obeka eni kwan se ubi ona ho bon kwan a obefa so obe package aka no na hia okay because ho bon ana ene de me ne oda ye man feel o ase ayensuo me sun feelings e de na ayensuo oba wo a e different oba bu ni nsa wi na one be me da e different ena oba be bu ni nsa na se e different empanyifo nfanche me wi aboba ye ka nokre no because de papa kan atok na du gese Akoma FM ko na nokre ne be den ye be ka cho eno so gese Akoma mu nsem enko na bebia nokre ne da no ye de beto ye ka na atwiwa ye se ye ho aduro enya atem didie enya ma aboro nie ye be ka be bo wa ware relationship bi a wom no eno na ye ka ho atok na du ye ka soso a ye enti se be ma hu bibi wo ho ana oba so hu bibi wo be ma ho a enya niwo so be bie wa no o mira na nsendi ase de we a wusi ni me dai die hu bantem o adan wo yare ana at least enye first day na woni ne dai ana e bia enne na woni ne dai no na nwumre waka chense enne woni me dai wo hu bantem dabi because e bia be ma no free member why stress up e bi susu kra na wen didi ye ebre wom e bia okọ ne side check won so na ebe oh eno de ye possible wa kore no ho wo ha eni ehu anya time me de no kwa da me mfa mmam okọ ye no wa ba fie wo de no so de abre wo what I say but enye nne no no da na nwumra ka che no oh adwoa ene de ase wase enkoyie da bi o kan ne so oba bia bu be oba offended chen e bia 2 times 3 times why ye in prince aso ne bia wo ye ne ade chen wo ye the next day wo ye na wo hu sa de ni bia mu de wo di ka hu about 3 days ago no dia you have every right say obesi so ayeden aka che ni pakon same as oba no ba nya se ne ya wo ne o ka se oba offended ebi ko be ni se ebi na wo nko boy dwaman yo ba asembi ko bie asembi pono en asembi so ni asembi so ye den edi ehia enti kwaku frimpon de ene de be ya makame na to so din mi pese mitie e bia abrewa bia frɛ ne phone so ananuma bia atodwum bia gu nasum na oforo ye soro ha wanka de ne wo keka kire producer ne wo efom honom no se enye sa me ne mama sabi juma edi bedi abrante ndo show ni so no dokran ne ka chanya se babo ne ye ka dokran na akire no etiefo wo asembisa bi ana se wo how bi wo pese oni edi nkomo a wo be frɛ 0530507849 05305074
7849 Mr. Moa 0530 507849 ubetimi afreso invite na omo bisa omo nso omo say ye amamre na omo ware ne ntem saa na apamo emema efri no ho fi se onyini na mi bisa se isi say no Ghana ha no ya mamre no yemfanya adwuma na say yemamra ena enye adwuma mama medas anopay mechia metiefo no me fancy nyina mesre se obi biara wo tie ye won santon sam friend ne namfo ni nuamo no mu nyina ntie bi fi sa disua se classroom munya asori da munya ejesa Akoma FM kwa ene onua TV na obenya ensem ntitena se ne suade me ka ne se ye ko school ye suade brewe mu oba pa asema wo ka no emuodu ayese benyansafo ana se besepa ne ko nyina haban ye peke no ana ye tase no benyansani amamre wo ho me de mempene da se ye beto ya amamre atwene okay se minimu nsem na wo mo kano a aware na wo hene ne ware no ni din eye nkonwayere okay wo ho okay na se nipa nyina be di madanse so a yesi asiwa okay eye ya mamre yesi asiwa okay asiwa bi kura ho a akola ne to fom nye na ya ware no oh okay di omo kano mefo aso eye nokre okay free sesa wa anye ne ntemu a wa wonim se nkwala no omu wo pick je so omu wo nyina so bi omu duru a na mema ne ho ya akono ni mpoko ye peja so na oba emamu ano no ubehu a na obi ache na ye ne nyedoa na nani ate se nwan afi ohene ko baka so nwan no mama de enti a me se enkrofo ye concerned akra 12 years oko school na ya oyachina mo ohene aware no unhu ne se emema binimo a sebio mu animu omo dwe emema bi a sebio mu no omuti abobofom yi o betimi use akra 12 years na waware no e de adada na fefo no se wadam for 12 years kwa na aware no waso aware o betimi ejina so de asɛn kwala no mo ho anase na fefo ne omudi agro dabi se obi yesa na ye bone ne woni tirim free say ya mamre mu mpo no jese wanya mfie du nwotwe okay ene yen yesi yani ate aye to amamregu no hwe ya brabo ene se mema eku emanketwa ye do mu gigi sikaduro ni ade na sa ye di ya mamrechi na wutsi so aye gro wo bra ansa na wahu bema menyi ni se atorentem ya atoyen ene ma ya ye mobo pa wo be nyi no amani ankono ho obi ate na akuna ma entimi de nka amamre no mani gye ho pa se yenso amamre nim se wo ware no a na eno nche so ne na ekoda dabi sa amamre mu ne enam de a amamre kro na no emma kwan je ne yaje wato na make us first obi to nge na yesi na siwa ebi mpa na be man kakra won nse won na be hwe ni school saa wo je no 12 years a mimi nim se moa bia efie hia ne ade mama na onim papa ni age or 60 plus na 12 years obenyini da ben odo tie aware mimi mu no age is nothing. Oh really? I'm telling you, age is nothing. It's just a number. Maturity. Okay. Aware a maturity. Okay. Or baby so to be fa bema wo chen no. Okay. Nyansa mwadwene ebekọ benkro ba kola die ye nkonwayire o. Okay. Ya mamre nkonwayire. Okay. Ana was me didi sa wasi no asiwa. Enya apremprensuo ya. Eno ne ne be. Dabi. Sa wafa amamre mu ntino gise odi amamre chi. Wo ya amamre asede. Ti minim ne ses wasi akola no siwa. Ebia
ne mfie du nwɔtwe so no na ɔbɔ wo du nwɔtwe betimi afa ba mo 90 years ane do obi adi adanse mama na ye men kolabo ne omu ye bi ni sugar daddy na ene de he mama ye da say papa be peneso over 12 years unze minimum say ya kasa bi say amamre okay yan tonchene amamre eye amamre ye emra anase eya hyede a eda ho ana yesa kasa bi say no one is above the law minim say me brother no ekoye edem clean no one is above the law obi ani ho a otra emra so na o kan bible say ebra Yesu Kristo ne maame Mary yenya onya enwu Yesu no Joseph ekusi nasiwa okay Joseph ekusi Mary asiwa abra no ne naaye ana honkonkono ebenyinsen no eti ade bia ni ho a asi asase wesu a ebinsi Bible mu pen okay eti nyame asem a ewo ho no eye futuo de man se duru tam bi na niam bi kire wadwene ade enti a ye ware a ye de Bible ehye nsem ne se Bible no papa wom boni wom afutu sem wom de betima boa amo abrabo akoso de betima twon afiri boni ho eti no se meme de mi hu no se anka achiwade bi anim nka boni bi anim kamfomso bi anim because akola no am say omo de buy say akola no 12 years but me tie ye no and me tie no na akola no ni 12 years or 15 years 15 years no so no abrochire ko abrochire a obi o 18 years a ofri na wofo nchen ekobo no anabra eti akola na aka ne 3 years a obetima dibi zan papa wiabo je se no kra ba ko pe wiabo papa me say aka ne 3 years eti no for 15 years no 3 years na de enka he eben ha ya papa wo ba nka bepene now show ba 15 years enim se me do ma ware akakakra na yetimi dia preprel enti kone emfa nko prewa papa wo hwe wo yonko ana se me kan papa ikro hini ikro bi o chen wo kakra no okwa preprel wo ba papa o betimi me da wasepa am say me famodie ade bi e ba mabrabo me du nyame asem ene toto ho okay because of Joseph okosi Mary asi wenti no se me wo oba na so oba ba no swa no obi hu no na nage ne ho so opese osi akola na si wa me bedin kra na afri mi so no kra ba ko pe school fees min tua biem cause untimi nware no wanka me si na si wa okay na ntade ne mpaboa na ade bi ohia okotwi nanim kotwi na ho te sese de waye wanim sokoyi a wote ho yi a memre etino wiase no kra ba kope entino mi hunu mfumso bi ewo we mu se wakwa akosi na siwa but say oye mistake na okofa no ebra akra no bre enso ye de a ene Ghana mranso esese ninidi medasi bebre mama nkwa adwa minua 87.9 obi eziwezi wada so de ufri soro ho ehonum yehu eboa nkwala no esiwasie sakura wo 12 years 16 years 15 13 years nesiwa eboa nana ya yes dear with immediate effect sa wo hene no say yenche na e wo se ye che no empanyimfo akasa o empanyimfo say normal ya mamre mama sabi ya me mame papa sofu ya me papa omo ne dem ba wiase but omo ntimi nkyem be me wo se menene bobra no kre omo ti ha na meka no kre yentimi nkoto ya mamre ntontwene nkofa abrofo amamre okay yenyini beto asiwa ukoye soro hono mu sei ya se o papa wo na ne ho kye no na ohwefie bi na nantwie wo hono mu a yetimi de wo oba no ekokire papa no abaye woni gine ho ai meni gine ho ene mam nantwie mienu na yentete ne kakra onyini abefa anasa gye no netete no
onyini a na waye den wafa ba ya mpempi no omo mama ya ni nyini no akaso ye efisa wo papa nya akogye de obeji awie nti no oma wo nyini because onim so oma wo nyini a wani bete onya den wo mpe no enu so bebre na ya na ye de ba ye show yi so because that time na wo kosi na siwa no onu onim ho maachi na obehun de ne a onim ne spec eye between ne maame ne papa ene wo a wo de wa de koye no me beji wo bibia o eye me maame ne me papa na beji bibi free wo honom ene omomu feel say sanse wo bibi ni nti no me ne wo mbetena me mani ti a me ne wo ntena biem okay enti esa eye Ghana mamra na amamre so wo honom e wo se Ghana mra ene no ye den edi e wo se Ghana mra ene ni di efise mi bi so sa wo hini wei se obi fa ababaawa e wo ni kuro na odi hini wo so na obema ye twedwan obema mra ne sa brantie no ene na di no wakasa ababaawa no okọ school mi bisa as panyini ohini a wo sa kuro ni so no se obi efa akwada kitwa saa se okọ school na se wa amana nkọ school na se bia wo hye ne nyinsen ana wo kosese na so ne da mi bi so ohene no obeti asese esanse ono na ware bi no yenyan ne saa ana se Ghana mra eni abrante kro no nyedei eni se obema mra ne abrante kro na didi asa mra kro na eni papa no so nyedei eni 87.9 eni papa ni efisa ohe panyini ntena fie emma nkwala nwe nanka eba ne sa wo panyini yebu nanka wefo a wo ka ho bi enti sa wo ye wo hene na se wo hwe kuro bi so ba no tete hwe Ghana nyina so amamra de wo ho ba Ghana mra so sina amamra bi ya okay na nka me pese papa je ebe mu ansan so ye nkwa ahoma no so na ye ne nana domfe ba mu hene o trede osan so eye amamre owo amamre fie wo culture center ye ne ntwetwe enkomomfa saa asemu yi hu na ye nhwe se 87.9 ye ne kwan so ana se esiwasi no esi etwam ana emra ene amamre no etese nana ye mo akwa ba hello enya nana wo line so enti de nana ya meka no e wo se ye che papa no okay so wo ye ohini o se oye di cross oye de e wo se mra eni ni die amamre de Ghana constitution be to amamre de nanso so constitution se atwa no ho eso se na amamre bia wo Ghana ha sei enti wontimi fa ba ya kwadawe so asa enka se wo nkonwa yiri nti onkonya yiri nti ebeda na ababaawa no se nani bete a ode obuo kra ma efisa na wompew onno eye ohye bi na mo hye no ma ne ye den e ware ye enti mesre pegi yenya nana wo so nana memo akwa baba akoma mu nsem ewo Akoma FM ni Onua TV so ewie yi ya ni wo nana na mpo mu te sei ya ko pone na na madaro ma me hoye na mo so mo te sei obo ade na daro ma na ewie die ye bo wupunu mu ana enye bone na ye bisa se esiwasi ene amamre yese amamre na ene Ghana mra no esese enye twaka na anase ese ye gitum se amamre wo ho ena emra nso so ewo ho me da se no wa se bisa edika medika atia ya atenko atenko ene ya kata ya na kata ne ya ni sa o to se sa na de ni amamre na emra kunta edi Ghana so no bia eso se amamre ya ami ti se ni na do ene de ke ni na amamre kwa so no me ti ni pa na so ya Ghana na kudini enti ni ta ni le ya yo enti amamre wo ho bia na so
said you said you are there so it's to information and I say I'm not really you feel so and say what the how the data said you said you are do akrani kusa you do it so what the center you see the siwa and you what you say Rabia and me say bisa say na ya maame kasa no say nkonwaire na nkonwaire beto abofra minim say ahenie de etimi beto abofra etimi beto panyi etimi to obi a nkonwaire eto abofra kwan papa ben so na wo hwe nemremu ese ye de akora ne si ho etwen nkonwaire no nkonwaire semno sebi mo sebi ya etimi to obi a Tesabe akudwa timitu akwadama ni dino sana nkunya yenso itimitu abofra so nanso so yini ebi se nkunya yeno oba wano pa se wano yekimba ni bu nkunya fi so wali ya no ye se nkunya yere yenya se usana na nkunya yere na wano nkuda bimu wa yesa ni yeno sabi mo se binyado amamwe mu kurano yewo benifie a bidu akini kate yeti wa iyi kanunu ababu ni so bi me go bra ana waso awade yanu mpono bona mra chese obi nti anke bi se ye ye be bi wafia besha nti no mama kwa so no so bi na yiri mpono to awaso na na timi tu wa se tsaye ama ku ni se bi fi so da baya obi ti ya gina mo ko so bi wa ku ya ye na to so bi wa na se onye ani amamwe ni se no kete se onye nti no obi ku ni ko ni fi so obi ti ya gina mo ko se ya na se ni no ho na se na na ta se ni tu na mo bi sa na bi sa 40 asia ya ni wa na mo ko so amana ye ku na ye nana mi jawa mu akona ma sembi se twato na mi bisa se ewom se esono asante amamre na esono enkanfo nso so amamre na wo hwede nana ya na se ohene ya wo hwe wo ebenya nsusu aso boni bi ewo kro no so ana se oman yi mumpo ni we bi no ni se ni ya nka ya mi ntu anka tenti ya ebeye esa ya betaho ama isi ya ku no obi ya na dia se ya befra ko no ne ya se na bi ya nti anka ana na bi ya nka ho ne ya na chase ye nti o nso bi ya yibi nti o si ni na ya ka ne kete se abi ya na ye 87.9 abia enye enfo so ye de atete ho enya amenye ti o se ni na yitika se bi ho no be aye no se bi mi se be nya do ne ga na bra e do bra nti no enye nti ye ne ni so nti ta mi na amamo no ye ko ye no te se nti ye ne no bi e ba na se akodi yi no se ebi ni ya bu bi se ne ya se bi mi se be nya bi ankan fo amamo na akolisi anata kwezi na kofa wacho aba nana ya da sibebre se oje bre na one yen etwetwen komo ye bejayo ama wako ya da wa sibebre mesumeta akoma fo afi se mfeme ye da si na menkamo on kanso nana donfe be muhine trede ena osan wo amamre fie wo cultural center ono ena otese ye ne no etwetwen komo no pegi fa wanu sie na menko papa jesu kapani kasa na sede nana kan ye no kane tete no hini wu a ye de abofra na se obi ka ho ukọ yesoro ho no mo a esan sa aware ni ntina ama enne nkwada bebre nam kejeti a omoso akaya ye because ye wo mo no ya nche omo school dan ya nche omo adwuma bia de eche omo ane se kone kwa ware
ana kofa bema we de ni fie bi wo honom bema we de ni fie mponche wo honom bema we de ni fie agudie wo honom eno ne ade a ye de hye mmofra ne tirimunti no esan eba ne saa mmofra no omani nje so omani saa mpanyimfo no ana aware ntem no so omani nye ho a ade o metumi aya ne se omo bedwane every bia wo de na kwakwahye no owie de be yan so ba bani nam kagetia no waso aka ye samta wonam kroma eya na areho ubisa se inti eja wo abofre wo hen enna wo abofre wo hene otiase wawu anade entira mede na minim se obi eni eja ne enna na nipa kon okwa atiti mu anase oyawo no benne ubebusa kaye ni no o se me maame wo ho me papa wo ho enso saa akwada no ya nche ni sukuu kwan ene ya nche na adwuma bi akwan de eche ani se kone kodi wo ho ewi abo frana nto na ya manenka ne saa na se wodi abofra ma panyin se on ware ne because se wo pesika anase ya eye noa na woni ne ye de ekwakwakwakoye nti ya mesre de papa ye ye na naka ye no entempara de wo ye eye sabone a wo twa Debi sisia na obi etia ye na so se enkonwa yere no omu nkonwa yere no ayese o ware nkonwa na emom enye ohene ni mom na ohene na ye ka na asem kro wo yere no miensa obi asan wo ni kunu kra enti no owo personal onwa ne personal property ma miensa enti oba we no ayese entoso anaso ware nkonwa amamre mu na wo ye ne yere amamre mu bo one ne nya nhyiemudie bia etese okunu ne wo yere nhyiemu saa na ye ka na ya yo mate mate se etesa se eya amamre kwa so na ye ne yere na oni ne nimpamu agro bia ene yem hopi ne yem mpa ye se ebeye saa na anyensa na ekoye de ye tete bia na se de yehuhu wo ye soro ho ne Ghana mantam ne bidia ene wo se mra ene ni di ne wese se de se na fata because sa brantie bi ye bi wo bebia wo firi a menya sure se odinipa kro ho be den ebe che obi de nsa ko prepare akwala bia onfa no ho nche ye mfa no ho nche nti no hene aye bia nti ye ho pi se ye de ye kana me fie no ene se mrantie bi omopa omobone adie waka se nana kra kwa kofa 12 years na na se nketo na edewom na se nketo de enti ye nyina ye nwe nketo ni bi na papa je wo de wo kwa nwe nketo de ya be bro ya be bro obaya yes asem no se mo ka no nti hodin na nti moka amamre de enton twene because mpanyifo bu be se ure fi ukrom hina ben wodwa ase a oyira amamre de ye ntimi ense no na ya niki obaya ne tene se akora 12 years se even po so ye nkonwa yere na se ohene ne mpo ana se konfo mpo ana se obi be ware na ye necha no ye grumi no ye tete no okay ye kasa kire no enye se wonya 12 years na no na ye kwakoye ne ho ade ebi aka che obaya wo ye nkonwa yere dachi na na betimi aware wo eni agro wa ha enya de we menko disco enko club enko ho swimming pool enko jeja ho mani pa hwew ye betiteo amadachi wonyina be ye oba pa na se wo mu se ohene be ware wu mpo a akora no kwa de be decide nya botre de mo ye no ye de amamre ne de saniama amamre bi wo e ba ye no satan nipa no so na so fo ka se so be si me ba si wa ene wo se me ba no ne mapo me hompo na to mapo bibia gu so ene obi a wo hwe ne ba o oba ya emema eye adwuma hwe omoma emma bobo so ekokeje tia central market body eye adwuma hwe omoma sa brera ye nananom ebi mu ya kwadwofo omo mpa adwuma wo nana no ye kwadwofo ye nananom bi eye akwadwofo mpa adwuma enti no omo wa omo wo bebre enti se wo besi asiwa ni ya wo akwality ko di amount ni ne hawo nyina agu so se kone ko hwa akra no ene enti sa 12 years se obe ware mpa de mika kan ye ntete ne nkire no niema wo so wo ye na bema bi atimi ama no ho mese ne pa me dada na boys na ba no omo ye smart okay obetimi dada wo sisia ayi afa ho enti akra de be hunu se oh mi kra no ha na me free enti okwan me faso me bo me bra se de be ya ne me nana no ma me aka kire me no me free ho so se ye ni se ya na ebie kwan se ne o kan papa fo ni bi wo no ma sha ase dada na se mi hia girl bi a
12 years girl yani ki ni mame apam na frifie 12 years 12 years so nkwan ono se ni mame apam na ade na wo mame apam o ni nyina ne se akra ne date ni mame adamfo oni ni mame adamfo twempena akra 12 years no o date ni mame adamfo tie me saa time no me busa se na papa na wo date no wo hia ne time be o so papa na hia no no o 12 years saa time papa no 47 years isa kwa no 14 years ena ni mame na bie sport papa ne ba ho be no monsa ena wadada akra na oni akra na da from 12 years amana nya 14 years enti papa na ofie sen o kako 50 years ade we koso okromo a e wo se ye ka ho asem na yemfa amamre enja mpanyifo bi e mo hwe nkwala obe hye papa panyimu na akora tene ka animu na one na ekwa asa ne wo faase no hwe no ya o mame fo mpanyifo a mo awo mo ma ahokyere nti omo push o mama mema bia me hu ne say ya ahokyere me hu ne say mame fo ne bia hye omo ho bone omo ya akwadwofo se ne awo ka no because mame enim se ne ampaso agro panyimu kura wo gia na o tie so na wo hwe wo banyame anim ka akura ekwo se de tedua da mema abai enantemu nya tedua ketwa se omo nkwa na nyame do wo mu be me bia wo be hu ne flap bia ewa flap bia wa nansen ampo na wo hwe nyame anim za flapi oba 12 years amamrenti e di amamre na wo yemu nhyew amamrenti enti ama ene enkora ne bebrekwa ni gise panyimu ba ade abache na wo penkuto akira kwan wo ba bi tutu ama ise no emma ne bebre ene gise omo ni mpanyifo kora betwempena akora mi busa ne mu asan wo ne o ka ne se papa ne hwe no de obeka bia ode ma no what you say onka bi papa ne entwetwi ne tida wenya 14 years papa ina 50 years o oni akwenda so ye den etwempena enti eyade a wo se ye kasetia amama ne de ye ntimi nsen no ne mu ye nhwe kwan ye befa so a amama ne betimi aboa na aboa ye nyina se 12 years ya mode na ma ware ya wo koyi na bosom no fi na oni akra ya ba beda nipa na ni akra ne beda oh no bosom why nipa be na ne ye se oware agina ho ma se oware bosom enti onyini a obeware bosom akwala na obeware ye nisi wo e de ama bosom na bosom no ofiri hin na eba befa akra no eye nipa dasani na dachi bia no odi akra no be den ebe kompem wo be kubeku no mo ben akonya no hunu bi na no mbeda no ho abosom na se bosom na ama akwala na enyi what you say sakra no bi wo kwa na meka no ye mpa kwan ye ntete no no bra no watimi dwene na ibi kwa no ye de na ma wade onyini na so papa ya mo na ma mempe no a eno so ye be ne den oba ye de meka no utimi akra nyini obi se enye bosom no ware na emum konfo na wo som bosom no what you say enti onyini na so ka se me mware konfo me mpe konfo bia eno so be ne den me kan wa akoko school am yesre no konfo akoko school ko universities bia bobo degree abenye dibre wa brabom o decide ma no ho a yeso ya akora no ye ware 12 years e de o ma wulume enti no ye ko no so wampeni a bosom be den yen kasentia na ye man kora ni nyini na o mo anwene so gitum so be ware akonya obe ware konfo obe ware we a e ono one decision sabe pepe yeah da si bebre ebusiafo utie akoma mu nsem ewo akoma 87.9 so sanso ena etwagu ewo Facebook akoma 87.9 YouTube enso so yedamu wo ho onua TV enso so yedamu soko Facebook live no ba ya share na obi nso so enya bi enhwe na ya me ena magimedwa abrantie ye steady wate na efie ha mema wa ha pa mema ewa ha wabana o mpese o be comport ho de wanom no ye nyina ya nonum bio de wanom no ye nyina ya nonum bi ena de wadi ni ye dibi ye hu so be ma pa wo fie ha wo so mema ebi wo fie ha oso mema wo fia ha bebre ti no se obema ho brase aba o mu am ye nyina ya ka asem na me nkofa virgin etiefo last week Friday baba we bi besun wa ha sun trogu ye so na de wa wasie mu na no minim so nya be ma na obebo na sumo so obeto ne twade o minim de wa mo aben no menka mani nye ho saa nso so eja bi ebe wie na obo ade aya adom na omo aka omo ho abum
na bi ene bra wo mpe virgin so pe virgin ebe wie na chese ebi ene maame okondo edoyi ebi ane wakote ba ko ayemu a nti de esusumu na neti wanim ababa we mama na bona asem no tofa na last week Friday wa wenya bi antie no wanya idea of the year ka ho asem na wanyira abaya ma na nene wo mu na sa ebufu ahyew mu wo hu bebre unya obetu kunu twede me nsakwa na me de be wo na firi ho ene ne ti hakwa me wanwa se waba ene de yire wasem no tofa last week Friday odi asem bi bedan bone tofa na de wanya bi antie no na nka ontie yo ma me da se pa na anu fiada me de asem betu manim ha na asem ni nyina ne se abrante bi a ye frɛ no Kwadwo Frimpong okay mishia no wedding asia ya yekoi na mishia na se na wode e passem to manim ena na me ka no last Friday ne se na me na fofo no pokra na ye ka se baby wadu no nyina akwa no na ja me so me nka se ya adante no se me so me komanim se me de me number man no oni me didi nkomo odon ho nkomo so person oye me ho ade oye wo lie patron we dey lie pa we dey no do ne metena na me man ti ase se abrantie wonam fofo no efrefre no ma cool down abrantie dia wo ye mani nyi hu me mpesa obeka se me ni wenya ti ase se me fa be mada nti no so beti ase ade se waye me ho ade okay ansa nti anoko de ose yoyo be hu mabusuafo me so go hu na busuafo ye ya ye fro fe okay ye kodi ye honeymoon 4 days okay na ye ba ne 1 month ni mu ho kono ensesa ye kakra bam attitude nko ase oba fi a aso ne me wa asem menu aduane a woni opie nso oma na wo bisa na asem kra ma se akonwa kra wo de nsa epia akonwa no kra ebe wo so on fi wo kra se abrantie oti wo hwe mani e patron no nti me so mabom ne maami amane me so mabom maami amane so muntu no fo ni menim de maye na asama mo kan ne se ye ne be kasa nanso me hu hwe eni na ma me de betu wanim na no Friday no se me srewa munka bi mame ne mpo se maye boni bi a na onka na me mpa na cho na oti honde wa sie mu na no abrantie se we fine boy so pe fine boy so ye fine hwe ne kakra hwe no mame hwe no onya fine na time ana oye online nsem ben sa na oka ema wani gye ho a ema wo ma ne ye ho ade ka bi kire me den pa na ya wo kaya o se boy pa semu yo ka kire me pa so wonhia me so bada sa wona ntunu wa ho ofe o so hu me kura na bibi ye no sa se me ye me wanwa ememe mu ye lie something for kan ampa Kwadwo mankasa me hu na bibi mimisa wasem mabisa wasem mankasa mabisa wasem Kwadwo mpacho mama wakwa aba se asem na oka no se ma wakwa aba nya botre o ho te sei fansa kan wafono hwe se o ho ya me ho ya nyame ado me ho o ho nya hye de bi me ho ya pa eda na aba se wa hia abaya wo ye virgin wa na wo di ho adanse so ye virgin nhia na so bada na wakoye ne ho ade na fe wo se ekwan na bie kwan no nso nyame na me botum wa no abatum Kwadwo eden na esi de tiene se Akoma FM 87.9 yeah Kwadwo nya ona na o tiatia me wase hoyi
Ese afina we bisa nti ese menya abotre na me explain na sa oba na me misa wa asem na ototoma na mi they be or say me say me who so bad I never said that man kasa no na ama wo nsem na aka wanum na ese me explaining edin o explaining chese wo hu no so bad anya sa oh yeah sure Oda wase why? Sure. So man kasa antre ni da. Nti koso e chirechirem. Friday mo frame me. Me yesanka me nya home but like me a very busy person. But odwabuom. Ana twitwi jatasen. Me boss ama me assignments for echna. There be me bisa say bia wodwabuom ana twitwi jatasen. They be me ye mu bia. Me pacho ebusuafo abrante na mzo hu ni onka mu yentwa ye ho mra ye beba sisi a me pacho no nsuo no wase nsuo ne ade ama onom ye twa ye ho abasisi a Shines another day to stay on point. Toast is spread, it's still on point. Watch it spread it all day long. Still on point, yes, it's still on point. It's still on point. Watch it spread, it's still on point. For your bread, it's still on point. For your toast, it's still on point. It's yummy, delicious. It's still on point. Still on point, yes, it's still on point. It's still on point. Still on point, yes, it's still on point. It's still on point. For your toast, it's still on point. It's still on point. Fortune spread, it's yummy, delicious. It's still on point. Fortune spread, delicious, creamy, and always on point. This advert is FDA approved. Hey, papa. Ani ewo etumbo. Etumbo. Eno na ye. We de boko. Said ye edwada bia ye no Natural Company Limited. Ye Congo ointment. Ye diaba. Ebo ankrofo no. Ehon komo twitwa na ye die. Na ankrofo de adanse die dodo no ana eba. Obu o ha o se ne nso ben eye no. Obu a o se bens. Obi se ne de stretch marks. Obi se ne de black spots. Obi de scar. Just say bebrebe. Almost start to use who Congo ointment no ebi de ekọ, ebi de frase a ekọ. The anti America say ebi de ekọ, bi so de frase ekọ ne se ne nyina ntimi nkọpe. Obi de kakra bi, obi de kakraka. Ti de kakra bi no. O start to use kakra bi abo hu se yi ne nyina afiri ho. Wo de so no. Eyen kakra with time no. Bon se ne nyina afiri ho na ekọ ama ho ato. Nti awie se wutie mi a Congo ointment. Enye se bi a eye ba mu bi a ye di twitwie. There be ointment ne da so na emom eda boko ye cream a ye di no bra ne hahamma a eti apoye papa ye di aye eniti obia whatsapp problem ya maboswe se bia wasre nku bia ma enku no ese wo wedie ede na nso oban emma wo wedie no ne metuntuntuntum bi anasa dot yellow na fitem bi piepie mu no omode ase obepe Congo ointment ne bi ato na wo di asrasra na ye firi ho ye numbers ne 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 hey number yeah 0204 61 na mema na ya momfa number we bi number there say we wo Fred abeto ointment Congo ointment na obeto akoma wo hire say na make us a mema ne mfa number no Ada manso fa say mema manso hia wo mema hia we kama okay eti Mr. Congo ointment ne de adanse de ne ye kama pa so pese onya natural color no so wasre nku bi hwe no kra ba akope wo sre nku bi na enku na anjo ekofa ne nso oban na stretch marks ma wa enkosa wo se kwa akoto nku a ne bu oden ne no be enye ye da ebe sei no kra eti ekoso oba foma ba enku a eye natural unya product a eye natural enu na eba ba koyade na firi ho so ati ase koyade ni wiabo se be you natural color na ma okura unya interested so be sa ko tutonku bia bi tembia no ade ba ko aye ne se ye hu se obi color eda so a ne ebusanku be na azra onim ne skin type David enku be na azra e bia make se no na wedie no emu oden
so we die mu odin a eya na e den pa so benya stretch marks e wo so we die mu omra wodi nko anu wo hye ya abohu say stretch marks yi na nso ben kra ba yo ba nipa na sre nko ama ne kala na ye fefefe so o pe kokwa wakoye kokwa ama o nya kokwa ni bianka wo pe o no akobusa ne nko be na wosra no anso akobo nko ni din na me de serum we ne gum na me de soap we nso na esra edware obo se wakoto product ni bi pepepepepe no kwa akoyisu eti ono ne skin na bia ono ne skin type na e soft de emre ni bia obo se okosre nko na na ne hunam nyina frase na e paapai obo se obehu nipa no so woboa nko na wode sra no enye na wode sra wa nkyere mi nko papa ne skin type nko ana wo so de enko enti mesra wa obi bia wafa sa wo hawo ni mu ana wo mu no sesei no bo modin ase obekwa akochini akope konko ointment enti ne de numbers no eto enframa mu no eye medicated cream sa na meka no eye medicated cream doctors ayaresabia ne yaye yenim se de nkrofo wo skin bebre skin eni amwa wo san kun samena bia wo de akoye den akwa wo bo no mo a enye na nso obenye stretch marks but eniema dot bi apie wo ne skin ni me etimi fa wo hu ba ko se abesi hu aye careful wo sra nkun bi agya nkun ne sra wo dware samena bi agya because ebeba wo continue na wo sra se nkun no a wo bo hu ane se ade na tuwa fa wo na munyina so o skirt kora wo ntimi nhye wo ye hwie nye ye tembia atade hye sisi wo na ase ne ade na ya ade a hadwene pa eti yesra wa natural for yesse e ma ne mema yesra nkun am ye we de aseye no se ye koyechi akwa akope nkun e ba be ye ne yie de ama ye ya ye Congo ointment ma onsanka Congo ointment ni be TV ne so abom me wa and that's over frame 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and after 0204 61 number na eno na ya me ha eno ya kama bebo na ye yi no nso efiri ho no mo ene ma no ye wo ya dwoso pa onza ye tirinwi ya ade a ehiaye pa me say na me obi a me bo meti a mesane ya na matwe metwe ya na magina so na mabo mesane ya na matwe metwe ya na magina so mabo na afi na mama meti nyina ya week ayemre ti afi odi afi no mu a na eti wonim otinwi ma ye ha na esa ya anasa adameti kradru baby a mesro Congo ointment no utibia na odi afom kama mede me se wakọ salon a ya wo shoot na wie no na wa me de bia besi ase no ne de bi so asrem ansa krampo na obestyle ya wastyle na aye kama e de amaw na afi wo mo nso a wo mutira no nyina yie no eno so utibia na wo de afo utira no nyina kama ene ma wake up ne ye because ye pentem ye ni adaje ena de bia wontimi ntina se wo bo uti wo hye dryer mu ne ade etunya ye we cup ne to hono ma wo ko ba bia wo fa ya na ade wa ade ide ashabate yan kai se cup ne so de mu aye hye na afi ye tira no hono no na hono mu yi etimisre wa wo cup ne to wa na ade Congo ointment ne bi afa no se de be ya wutira no enye wa wo de aye ne so no na wo de asra no na aye kama de to so biem ya nem yakosu Akoma no ahimfi ho nya pa enu ti de ya ka kira woni se Congo ointment no wo dware wia anopati bi ko hye ho anasa ti bi ko ha anasa fa insect se de wo si ti ase fa bia enu mre wo dware wia na wati bi na wo de insect na wo de akoha ana wo de akoso me kama kira se wo ye to aso firi na wo twe ko no odofo anasa wuku na woni netie no obeka asem ade bi egu aso because ebeyi ho ya die nyina firi ho na ade ba ko epesa wo ye de maye ne se enye oba wukoto Congo ointment ne kwa na ehia yen na emuma ye ni nkomo obi na na mu ye ne hene obi de yakeka no sen na wo de ne ye wo ebi ye pepepepe wo ebi de so ye hene bonse no de nsa no airport so bo e kana na wakana na ya twom wonam kroma no hu de wonya bo so wo su ni ti se ya eye ne pe obi de ye ne hene obi de ye nsuo fita bi ne firi ho ba obi de ye nsuo na firi ho ba no ai te se
akokosra de yellowish obi de ensuo no ayete se mogya sufin obi de pampan edi etire ti o freya maye ni nkomo maye hu se de wo de ne siki ka ofa pick number ne sisi a wo yo number na su pick number na 0249 01 71 01 0249 71 0204 fa number no ne frey ma yehu wanam ho na ye wo hene no se de sitie say pepepepe e ba ya che emfie san abosomensan because infections no egu na hudu bebrebe wo ho no mo ye wo white ye wo syphilis ye gonorrhea obebu was ma kuma white entimi enko ebia na nya white syphilis na hawo edre de ko white no ye fa nko gonorrhea eti wo frey doctor say be boa na ye hu wo describe kire ya ye be hunu infection cro bacteria abo akra wa ba wanam ho ne ya boa wo ne ya solve problem no eti bomodi answer obefa number no ye 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 yedasi bebre Congo ointment ebusianfo akoma mu nsem na wasungu so a utie na wani ensoso ehwe ewo Onua TV, Facebook akoma 87.9 na YouTube. Abrantie afedi oyo okay. Yeah, me fine me okay. Ye nko ekejagum ni nko. Mepevem. Sani ana wo kasa wo fom ho no kasa sama me. Friday no. Me hweye. Enye Friday na sem. O kasa nyina me hweye. But mwen yi nenim. Ana mo frɛ me so no. Nti upese e kata wani. Yes, nti me pese me nimbe kwa bonte. Nti se mo betimi. Me pa cha se mo kata nanim why. Enti chesa wo ho woso ni nyina no ase ogina ase o me video. Me video eno so be dey. Be no so de to abonte a. Obesiu me. Yeah. Sawo. Yeah. Mpacho mate. Me pa cha mo kata nanim ma me why. Fine boy. Chesa wa bo shirt. Oni e di besie ni, obesiu me. Kan wasema yakata wanim nti asema de bae ne say enye de ono ne de bae wo de ne sen yetie ne de ana se ontimi nkasa me de so o ma tita ma Friday o frɛ nyina o ma me nkasa me ma wo nkasa kan wo de stop attacking her me de ne say chirechirem wo hia ne he me hia no word na say okay ana me ne kan aware asem okay ana me koye no ho ade kama metia bibia kama ana yekoye honeymoon okay nti ye free oba then I experience something okay yeah nti BBC honeymoon no ba mama ne hu na me be ka kire no on say mbe ma de ye keep asem ye nya bibia na ye ka okay before ye share mu wie no ye share mu wie no me call washroom ye share mu wie and there wasn't any blood on the bed me call washroom by no if she would testify to this what say if she would testify to this cause me call washroom by no and send me home there's blood on the bed won't come correct you see but I never mentioned anything to her. Wo call washroom by and send me who blood no. But after the game no dear. No, blood. But I kept it to myself. But I know that one was sorry. I kept it to myself. Me pese ebe won say afin na ya wire foforo. Okay. Me pese ebe draggy issues. Okay, what do you call as times goes on then I realize say this is what has happened. Okay. What the amidi can hu ye no nyesa na me hu biom. So I feel say there's something that she is hiding. Into if obetimi aka no kra bi e wo mu dey I'm ready to accept her back. Okay, and move on. Send the party there are so many ways to resolve this. Into na me yes a channel no. Into me pese no kra bi e wo mu bia no. On can then we can leave here. Me pese bebe asem no kono like nkrofo frame me. Omo amunimu ye frɛ me say ebe ya yem bebe ekono enye yem be ka ofie metwi na enye nti yem be ka ofie nti I want to resolve this but in person on kan no kra bi ewom
and try me. So a B, then we move on. Simple. Me person me bisa o say mo call honeymoon. How was it like? Me person uncha picture and share me. Kwan a wo fa so a mo share mu. Say we break virgin da. Yeah. Enti no kwan a mo fa so a mo share mu. Ne de no was it easy? O braye. There be way there na secondary virgin, tertiary, and I say a green and kasa. Chahu me person twa honeymoon no phone kakra kire me. Mo first night no. Sebi miswa. Me nya akora ba me nyi kakra me nya akora sa. You see there are so many ways oba moye moniama. Oba betimi aye onye virgin, but there are so many ways there were a day amutimi ye ema moye virgin. Mpacho watimase. Ye wade amutimi ye ema moye virgin. O baby wo hwa me I'm not that young. O baby wo hwa onye virgin, but obetimi aye ade bi ama na ye virgin. What suspect say? Yes. Like go straight to the point. What person wo share say na onye virgin? No onye inti I feel say I've been deceived inti me person no krebi e wo mu bia no on can tell me then we na ye movie on. It's simple. Enti moja na obehu bed na so no susu say free. No no betimi aka tell me. Na moja yetimi chechire moja ana say mente wase. We okay? Yeah, I'm fine. We okay? Asem we buy wanya panyi bi no wakasa. Ana wetimi asusu ho akire panyi mu bi. Oh, me susu ho. And I'm who say there's something me susu say we there me my warrior say me timi ko control bi akeke. I'm not a small boy. Mpacho atima. Ba wo ye small boy nyoma. Baby we nye small boy. Ade a wo ye bia. I no catch me no kre wo mu say oh I'm not. Simple. Then we move on. Okay, so hu bibi say mo ware wie ye no odidi nkomo bi mo di agro bi woni ni date no hu bibi science bi a chezo no credit e ba ko pembe hu sign bia, but you see we all have past lives. Inti why you are there da now you are trying to deceive me. No there enye ejuma. O ma me wo ho. Yeah. O ma me ti ase. Yeah, o ti ase. E teti ofie. O ma mi di wachi kwa ware. E kwa ji aware no ma. O nyina akoye. Enti o call report ma o ma me excuse be na de ma me. Oh, me dem catch and say I'm handling everything. Yeah, me handle bibi. Enti I wanted to tell me say oh, I'm not or I wasn't a virgin before I got married to you. Then we move on. Simple. Ababawa. Moja na egu bed no sunya ne he. Ma, me wanwa kwa so kasa. Fi so no kwa ne hu moja no. No ka say oh e no kre. E no kre say what do no kre. Na me nim say bia wonye virgin e bia wo dada me. Na so yampa. Na ye me wanwa so ko washroom baaye. Yes e tinye boyfriend wapa mo ahwampa. No kre hoi. Mo wie ye no wo sore ya na wo da ho no ne ko washroom ba me patcho na me da ho na mo ko honeymoon no na ne ma bi si ni nchen ya wo susu so betimi moja no na menti ase ye de wo ka no so otimi ko fa moja ni free he ono na eso o ka na wo nya virgin she's not onye minya small boy onye dey na chese onye apart from blood na dem biem na wo hu ye susu say na onye virgin achomum bisa ne mami on say styles ni nyina oje ye you see on say mba won mutimi pretend you mba mutimi ye niam bebre mba mutimi ye niam bebre enti me I feel say she is not or per what I've seen she is not and she will never be sure because enti ya yenya ne say oda lady be them our proof me say anyo no na eka enti ya yenya ne say oda hin sese because ababa we ba no pe o say fitida oba ha from Friday no be sinne ohun da say wa ba betina me friend be ho o friend be because oh yeah there you are supposed to inform me say oh ba ha say but like I say oh they wa hon dey authority wa betina radio so TV now can asem
But meanwhile, the thing is from you. Now, share BBS because at the first place, you started a relationship on a lie. Who try me throw? Pacha, what you say? Minty was it. Who try and trust her a virgin, but she's not. Nas, say sebi nasi ebi. What try say what the never call hospital be seeking medical attention and nasa one na wabo kwan na to. Emwa ben na wo yes say wo de bua no say wo ware no on odoso. Nti emwa ben anamo ben na utu ya wo de bua no. Me too one na mo bia. Adinti. I'm expecting her to do the right thing. Or can no cre wo mu bia chere me a, then we move on. And no pen na me pe on ho. Unim say oye bema wuti ye adwuma pa the say accusations you benya support wo na say enka o de ne hospital na say wo ye wunhwehwe mu ansa. You can't just wake up and say accusing say no onye virgin wadada me. On what grounds and now they cancer? On what grounds? Per what I've seen. No. I say we didn't call hospital every crown no yare. Because she was a virgin. Onyare. Onyare your doctor. Onya krasa. Onyare say me oba yare onim say oyare. Me na me di nipa no wo ho. Ana me say na etie. You hu ade ni o. Me na me hu. Na say one boy. Inti me ma catch no. Say me man a few days, 2 or 3 days. On can no cre woman. Yes sir. Obi abeko ni baby. Like we will divorce. Simple. And when we hear ntemu asem abranti a waware a enche when we hear ntemu asem na ode toto abonten ye me fan to abonten ama onamfofo eka wadamfo bi send message wadamfo bi send message say virgin or ye cowgirl so no oba ha first virgin or ye cow den na wadamfo hu so ye cowgirl cowgirl what is cowgirl who bisami what is me no ma declare wadamfo no bisa wadamfo me no ma dey ye cowgirl na wadamfo friend no virgin or ye cowgirl me nim ho hwe eh be ma wo so wasoro a we break virgin for no nim cowgirl me nim cowgirl it so betime explain here enti say him fa na oda o me want me friend be ho o friend ben me friend be ma no kre me pa chenye no ko wo hwehwe mu ne yes oda hin oda abaya bi nchen oh proof we will prove say na wo bisa say usi mi twa ntro nti won so wo twa ntro cause un na fie Friday ni besi Monday me kwa me wan say wa ba ha na me ni misa wo ma admit say you see me I'm a simple man no I've had my agya to mu say me da fie since Friday they tell man da fie since Friday because asem na ode ba ha minim ho hwe obuafu me da fie Friday I admit it say me dey free Friday na me wa me friend ho Kwadwo unua ba nie na one be ma bia ware na ode ne fa sa kwan yi so a ka afutuo be na ode betu be ma no wakonta no me nya be say me nya be ma de pinyi we nyi I can advise him on so on advise a little friend I can't because you are a man enough to make your bold decisions won't me advice no debi enti no kwan a wo de ne fa so no hwa is it the best me fa no fa kwan boni bia so yo simple no kra bi e wo mu bia no on can tell me it's simple on can no kra bi wo mu say oh before you married me na me nya virgin anka okasa I think bibia be okay me hu ne say ababa we nya virgin o yanka nware no virgin na wo so ye virgin na no hu na ode kwa ware na ondo no odo bi anim o kasa no odo bi anim no odo wo mu a senka wo befa kwan paso because dia wo ye dia menti asese na wo do ne pa na wo gina odo so few days or a few months wo di shia no ejina so de ye ne ho ade ye virgin o pese o hu de da ne nantem enti na wo gina so ware no wo shia na onige madam eba Ushi ansa na oni obi na wo ho madam eba ase on pese be ma me akasa kasa bebreba wa kasa e dem biem na me ma onka o say me shia no na me pe no I loved her na me pe no you loved na say de eni ho me pe no enti o ka so say a virgin was a plus okay yeah cause
it's hard to get a virgin. Now see. Ababa wana na one nete ho a wawimu ne de. On de onye virgin ti wa anware no. Obe de na one no wo ho no. Information say gu ha no sa ya meye otantan wa ha. Bempah ye my respect with decision say meye nyi wanim but with videos bi ene informations bi e wa ha no. Bempah ebe ya ma wo say wo beba form ne ne wakasa esa me ya tantan wo TV zo say na me kan obi a past life enya past life asem wonim say wo kwa ware na oni oba bi ntwitwam wo ware wi ansa wo ne ne ekwa still kra wo da so wim dey bi enya no kre oni ne titi mu da ben oba ben dia na wo ne wo ho ansa wo be hia we your friend is saying mint me money din so what say how be be yi wanim you don't have a proof enti me yi wo TV no so ana you don't have a proof obeka say past life yenyi say past life yenyi wanim our past life yenyi wanim yenyi videos no say before me ba me ka say me yi me nim and you agree say wo say na wo ni obi a wo ho and mim to mim bo ba ni din without proof to me new videos no wo TV no so pa me ba o si na me ni obi wo ho before me ware no woni na nwie wo kwan be so woni na ntwitwam papa je be kire wo woni na nwie na up to now wa bo adwin bi ato ababa wani tirim a woda so de we no enya no kre enti minyi nkire wo minyi mo snap ni data e wo so nyina nkire wo enya no kre mesi minyi nkire wo enya no kre mi ni bibi saa wo ho enti minyi nkire wo sense ame ware no me fa na chida sense ame ware ni se me fa na chida oh damn me enti me pese no kre bi o me producers o ma ye adwuma o me pese no no kre bi o mu bia informations pa obi a won so no so informations ya pe wo informations pa no so informations enti no se wo de yen a ye de begu so simple on kan no kre wo mu dan ni enya no kre ne ka won so e bi friu e sign say wo hwe ho se ne wo si niema no enu nti na wonim difference na kwan ya bedam na yesei bebe ya ma wo se wo be ma wo maame ana wo papa ana wo busuani bi atufo fi se kwan na anam so na etro pa brantie mpacho ni bi kwan na wo nam so na etro maame ma ana onso nka no kra bi ewom na mfansi evu aware ma no kra na me de ba ha no me mfa na chi na me virgin so e na obefa me na me wanwa kra se o kasasa every say na no Friday asema ko say onu edi adanse se ane no kre eno de me wanwa se wasabet na ha se okọ wo shumbai me me wanwa eni se me baby fufuro na me fa na me so ma ya asa na me so me cause the all ye no fa baby to say baby to say him fa asem na okay me dofo baby to say him fa udi jina no ma ogu mani mas ntu de be jina no ohun patwan o de asema ba me gu eni mas so ogu mani mas che ona fofo producer ni ayiri o so de be jina o di matem ntu de be jina no ohun na ye hu no kure no se me na free me nso a ye behwe so onu nso na free na ye behwe kwajo on fa nyina o so oni no kure bia wo ba bia ntu on fa nyina o on kasa yentwa ye homra sisi a ebusuafo ye twa ye ho aba jina ne de jina na odi be jina ho jina na odi be jina ho Akoma FM 87.9 Bemena Zien Naturalist Clinic. Good morning, herbal mixture. Good morning. Herbal mixture. Good morning. Good morning, yo. Sir. Anonumbi wabu bobi. Anopa morning, yeah. Area morning. Enyimre morning. Ahomachi morning. Say Zien no na good morning free mu bae. Enti on say nyo bia na betumi aba approach mu to mu clinic.
nti akoba ni sana ya shada with good clinic na ya shada ye duro bi a very powerful na ya dia toa ye tie for wa bonten nti yendi kan tia enchia etie for ene ahwefo good morning in the TV no so no aha eduro we na say ebia wutie mi na wo problem bi ti say na ho ye den de ma wo pa we duro no on say obi o ho oba pa obi o ho say edu anadwo amintumi nda ono a onye asori mu watch night bia na say police mu adwumetuo bia enso edu anadwo a wontumi nda me pa che we duro pa wonu ma ebebo mo otumi ada kama eye good morning herbal mixture oba pa obi tie mi na say mi na ne say ni moja so tia na etie ho a odidi kama do but moja no so na so tia ono ankasa na so tia na etie pa che ekoba ni sa we duro esasa wonom na de TV no so no eye good morning herbal mixture good morning herbal mixture we obi o ho a wo tie mi na say mi na ne say say de bia da no ote yade wo nipadua ni mu na esan say eye general well-being nti o yare o won yare esasa wonom na after say na say apart from say eye general well-being no esan support your immune system support no de tie nie obi o ho a wo be hia no o say bosumi nie mayare mienu obi on say afinie me yare da obi okro tumi ka say me childhood me yare koda hospital no me yare biem adentia enkomo na ewo nipadua ni mu no de an ho be ye mra no de bia no yare eka nipadua no but de enkomo ho be ye din so de bia na nimpa no ne ho ye din enti akoba ne sa edura odi be boost immune system ama de biara da ho aye din no eye good morning herbal mixture nana oba pedro ya ede TV su ya obi ehwe bi obi tie mi ewe chichichi okọ efuomu ba okọ ejuma ba na de bia wa ye mra me pacho onum se eduro no enti ya nkrofo ta bi se DJ kide bia ebe hu na woti radio su woti TV su wo ye MC wonam ha onya reda dia me de sha me hodin za apart from yame obo me ho ba na asase su no edura e boost me immune system ema me nam a me ho ya din eye good morning herbal mixture we ya na pe mi pie akọ ejuma me num bi ansa na me ba me firi ha pe me kodu fi amesia num bi me pacho wo ho na opese de bia wo ho ya den de bia wo sumi koba me sraw ma eduro a eye good morning no ebi emel afa yan hwa de bi wo ha obi wo a ose ne de no eye sciatica obapa na to ase na twe no e de no wura ne nan mu a de ko ne nan kokom no me pacho eduro a ebebo eyi sa ha oni na efiri ho eye good morning herbal mixture obi wo a ne de no ose ne nkasa mu ne nompe mu ha no enompe ne de bebi a nimpedua na esi wo no bebi a de bia nimpedua I can say enkasa ne nkasa ehia e wo nimpedua ne mu bia no sa wote yew ene haw bia wo ho amesrawo edura wo benom na ebeboa wo eye good morning herbal mixture edura we wa abonten na FDA fo agi atumu di amaye ukonkran yetua atoa tese bebi bi wo ho afa obi tiemi na asemi na ne se ono de ne de eye ninkotodwe ninkotodwe ebe ninkotodwe na de biara da onya haw ewo ninkotodwe mu mesrawo edura ebeboa eye good morning herbal mixture good morning herbal mixture mesrawo eba ye emerante adane ahodenfo enkokora aye emerante emere wonso aye mebawa enu ntinu se ye betena hase ya ne ye kanfo de amawa yesrawo de ye kina ne se pebinom na emwo wo pa obi se menum atumi ntumi ndidi mesrawo eduro eye good morning herbal mixture obi se wakwa endemu yade syphilis candidiasis gonorrhea mesrawo ekoba ne sana wo ye bema de eha wota ha woni se ukompa so a de bia wo ye mre mesrawo nom edura ya fra no good morning herbal mixture oba bi tiemi oba pa ne ne ma okanyina ne se obuni nsa oti ya opa e woni nsa buo mu enu na chire no obi so wo se me de menti ya wo na mmom no me bu mi nsa 2 days na etwa 3 days na etwa mesrawo we draw a good morning herbal mixture good morning herbal mixture eno ni edura esese wonom afi obi temi na asemi na ne se waye mre e wo mposo saafo ne de muto wi a momfra yin ye ba kira mo se de mbesi anu meduro na ebe ma wanwu nsampa ma nu medura but good morning herbal mixture ye number 1 e bia na wo kumase e na wo temi mesrawo obi wo asemi koto bia mesisi na ye me ya but me koto e ne me furu so pa but me nonno mo ya ne me hu se me furu so tia na etie enti ama ende ye huni se wo ye obi a we furu so na wo pase esotia mesra unso kokko try eduro no bottle ba kope na hwade but wa we furu so ne de wuto wi a freyen ne anchi osa de obesi anom no oba pa obi tie mi ne de ne se owo osa
pressure and as diabetes saa for ne de mesra moto aduro na mon friend yansa na manom because wo pressure na wo de aduro so ye aduro no to me support o e ma won duro bi a wonu bi a wonom e de ka ho me pa cho obi o wa na abofra na wa wono no wanya 15 years wo de ne ko to school mu no ebre bia ba so se obebu ni sa agese de ne be fie esanse school mu ho no ontumi mu ni sa bra onye dede e wo ho e be ne sa teacher for no ho meti ne de abofra na abre wo fie mesra o ko school a pe aduro e fa ne se good morning herbal mission bi faka ne provision ho no ofanko school bo so me so a on me fie mama ha enu nti no se wo kumase na wutie mi ampa cho kumase no tafo kwantimpo no do udru new road a PFA ye to be egu PFA for to eduro no pa promise herbal e wo yerepa abrosan na se udru wa dodo bi a wo pa bi a wo benye bi ato me pa cho oboase for hwe me monko smart herbal moko ni chen wa mo benye bi ato Cape Coast for bobobu awurom e wo boache ansa pharmacy anansa pena herbal ono so e wo ho na mo a mo wan krade me pa cho Okeshi drug lane ye to egu good morning herbal mesha uko ni yes good morning ni wona ni nua na e wo amsra good morning ye ni nua e ba akopɛ enti Okeshi drug lane na na boache ene wo mo aka tenetet ugbowura Okeshi lane na bebre e wo ho Kumase pa cho Sofa Life wo munyina e wo tenetet Sofa Life station wana na mompe eduro ni binto sanso ena mamponfo monko sewa heba enye na e wo ho kura me pa cho kejetia ugbowuram e wo Ashtown no Apidank e wo ho Apidank e chire no me pa cho Dani heba e wo ho Gilgan so e wo ho sanso ena Donkek fo mbeko edia pharmacy bebre na mompe bia mo benya to na mmomo no mempa se obekwa akoto eduro ni bewie na obenya problem we chie nti fra number we na woni eni nkomo bia e wo echire ni enchirechiro wo fra kwa ni echirecho se obesi anu meduro na eboawo e ma wotumi nya apomidin kama number ni 0553 21 35 87 0553 21 35 87 0553 21 35 87 offer number ya mabosu ya nchire mu bi e buru so no ye de be ma but entina wo ma yade emfa nko wom because de bia me ka say apomidin atrema ya na eye bebre chen ayarehwe bakate ba ko enti prepare apomidin efi say ejuma ba na apomidin ni ho a untumi kwankwaye entwen say wo be yare answer wa ko hwe ayarehwe because wo be ko no e bia na say doctor ni ho fa edura ye good morning herbal nature fa bo won ban fa bi si wo kemu mi baby si kemu anapa manumbi ewie mi nya bidia na de bi asime ye bom pa se me duru ho no na dia me nom no na eye mienu na de onom na de dia me nom no ho but eye mienu nti me ko na se obi am fa dia ko na ase wo fo so opere mo sa enti me ko no obi am fa ne san kan dia ka queen kura queen sabi kura ka me brani bi na me refi enti queen sabi da bra next week wonti me ma ore fifi yesa me bra mo bi next week esa oba e be ma 1 minute ba me be na queen ani din wo menum pa na chese me nka ma me ndu mo mai o de sa me ne wa Saturday anadwo bi o se Friday anadwo bi amene wa nti me de odi abebro but insurance cancer for say good morning buy no ama enimpa bi a wonu bi di adanse ade ba ko a hye yenkunan ama yetumi ko radio ni TV so ekokasa no ti me de kasa na bewe ye no oba frɛ na doctors ni we di nkomo a kyerɛ say no ni say ade ba ko oba pa ama yedu na ye soronko no doctor bi bekasa wi oba frɛ no kra onfa but oba frɛ ye ye befa a kyerɛ so okay se we fru na so a ene edu no ni say say pacho osane wo ho a wo nu medu fa ka wonanom ne be che osere be si afa so e de aka wa obenum obi a oda na ju a wontumi nda ye woni pe bi osene mensaye mtitiriti me na titiriti we duro e ye good morning herbal mesha woni doctor bi edi nkomo na obeka ne kura kire wa wo nan na won sata ye otititi nsa wa nhwe yi a e betumi di wa ko stroke mu enu nti pe eduru a e be boa eduru e be boa no so ye ba ko pe e ye good morning herbal mixture mewie from ne ni nkomo 0553 21 35 87 0553 21 35 87 offer number we ya mpenifo ni ubedi nkomo na ya kire ose eduro num ni sei ana num sei ana sa num sei titu mana ewo menstrual problem ne de mo eduro pa no mate ya da si bebre okwa o se ya chia doctor pa ye
ebusuafo na me kai wo say Akoma mu Nsem na wasugu so awutie na o share wo onua TV Facebook live Akoma 87.9 ene YouTube medi ede nana ya Owusuaa Bempah na we twa no sene awusi penitia no pepepe abrantie ede na mo rere wo ho no enya na mo rere he nese ubehu no hwa ya akonombo a enye nyame ananka meyi omanim nya na ade bibi kire ne phone so den no de kire no eden no atem ni bia no de kire wedi na atem aha ne namfofo no oh wadanfo di o yire atem na de kire no efe enye me madamfo na ye hwan adamfo menim ni pakropo Abrantie wuti abofom kakra na esura kan enti ya den onya wo number wodi atenie fa so ade wo send de kire no so no na dan na za wo bri ni kroma na wo ye de ono na dan fofo ni because number no mean save also di begina wo number no mean save you also di begina Abrantie ye ne den bra ye ne de obefa iri o me say no kre bi e wo me say so kan no kro wan kan no kro be ware no obefa iri o sani eja ware o kwa ware etu fo sa on say for better for worse na enie dey be papa mu oboni mu no kan ne sen o ma me nkasa mi bisa me so obefa iri o no kre bi o mu bi me kasa se me metina dwa we mu ne de me na me the commander in chief de me kan na uti me say no kre bi o mu Abrantie obefa wo yere oni no kre bi aka che obefa yere o ware no I say mama is a kind of ka bi kira Abrantie mame oba ware no dabi oba ware no kwaku frempon kwajo frempon de ebedia no onsa wo kasa no na ma yedin hwew ya no abehwe me onsa me hwew pa na untu nani so mame enra am say ya kan say oba Friday no oba yi baaye na me kan sim bi say odo no aya na mema mosem wo mayen no ahyase ye mind the gata wone wo na ma hey mame hello dear shagata no ahwa obetum no okukuru wusi nchen e check akra bia o say gata na dam de onim na say wo na toma memfa ho aden na ya moyesa aden na ya moyesa wakofa wo biba aware no wa wonu muton Friday ya record you say ya keka bie ni ade ni ti wasa hyehyɛ wadwene wonim adwuma hyehyɛ pa wonim saa wahyehyɛ wadwene asa aba say wo kodwo nso ya aba wo kɔ wa hu blood bia wo ho mama can you imagine now do you know mama can say minche no during sexual intercourse kra no wo kɔba nsa na moja kra ba ebe kwa ba ma ensuo no ebe ma moja no kra ye light ebetimi am na free ho okay enti ma wadwen nye ose wanko hu moja wo hu na opesa nka moja na evidence susuan pa se wa wonum ton se abofre no ye virgin ti virgin wo ba no okura kapa moja wo ana se no okura container wo ye sure sa mama Abrantie ya di yawa enya odene fa nya wo yonko ma de minim pa ne se ebia na ansa na me ka asem bi se yare bi wo ba ne so no oba won soroye no onhwe ne ho onim bibia Abrantie otemase ebia na owo yare shama manim no kasa ho me kasa wo ho ebia na owo yare said den omukrofo send message na Mary jai wo mo ansa afterwards na wo ne wo ma abro wo ni so wo hu penmu ne wo kasa wo se me reply text messages krofo no nya town wo ade e ma wo hu nya wo se ya do hu cha wo ebi ase wo ye nka nwie na ba bia wo gina no wo mpe na sa ne eja ware ma ye ntumi ka se papa na ewi ase obi ni ma obi kire ewi ase obi ni ma obi kire ade buo ni so ebia na oyo oba opaade de emesisimukuro eno ne ade awunim ebia wo de pu akora ewo ne so ebia wo ekuro ewo ne ho ni nyina ma yase emu etre
enti nkase waye bi da no meka nche na da wuye nyame papa wuye nyame ne akoto asore o menye sa na enye sa kwa wate jire ne ho ya so odo ba bi dem osi wo no odo ba bi dem se mema ne de wo afuo na asa wo garden na mponya no de wate sika akoye ne ho ade asem ne ye ka no ha jine sansem America kire wi obi ni ma obi kire ebi a wo ye be ma wonim saa ne ma ni nyina na no me kire na duro so obi di wo yira atem na asan de kire no dabi bu no wate oba sabi onu aduane ma wudie I was so wunya respect de mano no matter what has happened. When any party wo na bia ohum fom so a eno nche sa wo ye wotamfo. E ma ne nye wotamfo. Obi timi ko hospital doctor say hye na wa anya ade ewi. Wo ko ya wo be ye enso oba doctor ne mpamo no. Wonim krofo echi o mo nsa aso di nti o mda so nom sa. Enso yare a doctor be hwe no. Entimen to nenchene enya na sawramse bako wudi emi penti me reply message na me kasa odo na ye kan enya odo asichiro eye odo bonyono because ana wuji also a wo kan say owuo mu enkwam yare mu no me ne no betna no ebi nie virgin na kwa ati de me kasa no ebi nie asem na wo ka say wudi ne be ye obi bia na so yare kura na wo bedwane o sa nkrofo no wo ware no na asem kakra bi ba ho na so sabi obi otu hwiche mu kura no onyane drofo ma ne ware no se we ma bu no so e ma bu no so senti na make us a no wo ma we na di ya na wakwaji na ni die wo also tia se asem o ka oso de beje wo obabu okro nka nche obekwa akọ ni tandua afi onu fiefo papa mama nya abotre mo akoma nsore aden e mo akoma nsore mesre onya abotre papa mama Abrante ya se mo okay. Onza uti asem na taze unhunu saa nipa mienu de all kind of cre and any own kind of cre. So but metie from first day na metie from first day na eye asem a Abrante kan ye no pegin pacho nya abotre why na munane de papa kasa metie from first day na asema Abrante kan no say one ne dae no ohunu say moja ai papa won so kai wo hu so atiase but enne oba ye no asema wo kan no soronko kakra na me no am say baby a me pese me ka kakra o kase omo dae be se 4 days 4 days na chi no ohunu so oba no ase no abai cha say I oversize I overdose aboroso eno ane your friend say tomse tombo tumuro tomoda tu same udewu dedewani so na atia faso enti no eho no papa be kumi o ei eho no ana me wo ho asem kakra eka so a opese ogina so eja aware no na bible na ekura yen no enkyere ye saa se ebia ose asem bi nti esuafo ne kobisa Yesu se asem bi nti enti obi betime ja na yere ana obi betime ja ne kunu ebia makofa oba bi oba mekofa ano no first day na chim second day after day me na mutu se de me ma top mu no obetime ja na yere ana na o si da bi da ente sa de oba aware na oba ne bema ana obo mu enti me pese ehɔ no de otwesan na se bibi wo ha me wo hɔ no am se o de o tai ne me ye program pa bi a me wie ya na wo aba so me wo ayi bi a friend oje aware eno no se wase no eye bola ebetimi am tomose tombo tomuru tomoda ebetima mwase no ache kama eti no mepesa aware ni timigina eti ya pon oba no nhia me ekire ho na afi mema ni bi na omfa ankoye no ho adwuma ma menko peggy so na me patrol na me kai wo se ope
say woni ye twetwe nkomo production line no 0530507849 0530507849 me producer oya akokora o se me mo no mo de ni bi 0530507849 producer some abon no de no o se na classmate fotie ti me mo no 0530507849 Peggy Kwadwo asem okay Kwadwo so who's out na so ya no asoro ko so no wa hu meti abanka megina akonya so na mesi na so mu odem hanom Kwadwo oni abusua panyini a enne ye de producer beda na abusua panyini okay so o maame ni ho a ma fosti ebetimi adane ne maame na omo nchi no omo ntunifo bia no wo psychiatric records bia yenim okay Nsem Kwadwo betena dan mu akan ye de asa de sebi no na adwene enya na niti abofo mpen enya ono ne bo kwan ne to oba na se na oso opeso ohu moja na brechire moja na asa aponchi moja na opeso ohu na kura nya oba bia na break na ohu na wo break oba opese moja so ne se de wabu ni nsa hwan na che nsa de no ana woye bema nti onim se je se wubu nsa nsa na moja tu bebre ana woba na moja tu no bible mu enu bi na ko opeso ohu no so Yesu atade enim enu bi na ko opeso ohu ana no obese ka moja ne ba ne sei mpa no ene ebem na hu so ne virgin e da ya na Kwadwo utira bofom pa se Kwadwo wa busua panyini a omomfra na omonka bibi nkire no enanu mekaye omo maame dudu ku bo mu yam etwa adwadwo no Kwadwo won che san krofo no oza aban no ka so de beje no se na me wode maka meka cha aban so wo fanje no me nkire ne bone ba se bo ho ka ni bre owo ho o ka ni bre Kwadwo wagye aban ya kwakogya ne subunani we nipa bonefo ankasa na wanhwe yi a onka hyenkodo anhwa obi di bibeye no enne de owa abetire ne hu ye fefan boy no de pay en wan ma ne menso yes oda oba bi dem sebi ya ma so ye hu nipa bonefo ankasa ya ne ye hu atamfo ya wunim se wa ware no oba ne tie na tete oda oba ne fa wo feel se wo de wo kita akoma pa obaje no hyeie ne x yesi ne ogina ho no onhweye ne wanhwe ase enne de eya adwo o bada ebeba bedu wo ya so no eho na obehu se hyehye Kwadwo nipa bonefo pa se wanka no kura meja no Kwadwo wunya ne enya ne kina enya sa dameja ye betwa wodam hanom no ade se wonu ho wafa no ene nada ade de enti se da wa ha mu ya udi sin so tim se da woto ba fufuo no na ka pese moja be ne nka eba abrechire moja ana enso ne mpa no so na mani hu se eye virgin one ne dae no eye me de se wo bisa ne se ede be no de quantify a virgin ena no woto papa so oni sheka Kwadwo ne nsem obeka wodam ha nyina eye baseless pa no wan pa ba ya no wo hu di obehu awie doan wo no enti dia kan so obebu no kwasea Kwadwo hyeie na enne no se utiti wo bi ba na se buru ne so a ontwen se Nyankopon baba di asema na baba bu aten o de fa airport run about kwan so a ebia sa abre no na wo ye hu hyenye mi de mi mo obi adi abaya wonim kwan ma me nche kwan fa airport run about kwan so wodu abusa nipa asema so be kire kwan no nya ne ntentem efile papa nya hwe bone nya hwe ya se ye mima dropa na brante we di mi a wo ho na aba no wo mmerentia adwoa no munsuo wo mmere wa yese nwa adwoa na se nka mima droka bo se wo fa na aka so de bebo ke hira na ye ya na hwe ada na motete masa adwoa no munsuo adwoe ya ma no munsuo papa je Kwadwo abo obaya Kwadwo aba Kwadwo frimpon odi asemaba Kwadwo frimpon odi asemaba na utie na asem ya mi tie na asem ase ene no o contradict no ho kakra ase ne nsem na o ka no ensisi so emame o hwa soft e prompt ne say last week o kan say ohun say ampa moja ba yampa betene oso okọ washroom ba ye no ansa na oba be hu say moja ye dem egu ho
enti no asa me nya hu ne nsɛm no all kan so yie oyama won say si fam na yes oyama me say si fam asa wakwa mo bi akochi no ɛna ɔde abɛtena mani kodwo ne yire ne hu sɛ enya agro ne yedi no show no so okay I'm telling them say enya agro ne yedi no show no so ɔmo timi mfa ye media agro okay ko last week o kasa me kabi ma o ama wo se ba okay ma me gina so ma me hu sɛ oba no ye obi aso de virginity ada ya bedada wo be ma no ne mo wa ya de bia ma me ni ya je no yani ke bema ene de asɛmba bema de okoso problem no san solve problem emeka say uti oba ya this say asɛm obeka wa ha de hen na wani je ho o say oba ne nka no krankyere no wa mo wote he ka say nsɛm na wo ka no wonyini ni na fe de na okekan wa ka asɛm bia mama koma ye den ya atomyem because yenso so awareja yeso oh yeah bema ne de o hihye problem no no san solve okay wa ka che say bibie mu mpono no oyi nire no waye ho ade odo on pese obeja wa ma wakọ say so say yetombo say yetom se say yetom de no o se ni nyina chiri kan no kwa kire me na me san fa obi na yenye den yentena enti oba na o so otena se hunu say abia mede virgin no escam be ma no empo na mede nya ware wo ho akire enti wo ho akire no be ma ne bie ni nsem still no so odome de asie bia no o so odome enti menye de ma me ka no kra nkire no anya sadia me kwa me sadia ka so ga ne kwa no e bia be ma no bie mu sa na eye ne de no be ma no to kwa sa ne me ma foro sada o ne be ma foforo bia nai ne ba ne se na wo kwa be ma ba kwa ne te na afi wo kwa wase atime bie prekope papa je won sama wo kekan de na me hu sanya wusi pese da bi o na be ma no virgin wo ne virgin ada no wunya ne saa wunya ne saa ntoa so ebesesa pese busa ma ne kwampo se oni da first one no se moja ba ya virginity ye untimi break ne simple sa den ya what break bi da o se ono de yanka kojo frimpon de no ono na nasama ba what na me ka che no kojo oba ya kojo frimpon de nasama ba second one so kwa say wo kire mu say virginity ye break ne simple sa na me bi sa what break bi da na me se kojo frimpon na nasama ba ye ka na sem sisi ya me ka say what you say enti no first one ko sen second one ko sen and third one ko sen the first one na moja ba ya second one so o se bibi kakra de happen esa den happen anya hwe kra no bo bibi kakra still na virginity na oguso a wo break no because what if da kopɛ say da kopɛ die a ene na oba no me ka cho say o de scam be ma no ompa mu no ka no kranche no be ba so obaje o ompa mu onjai o oba ne miemie nani ka se ye ka bi ma ne nti no still na baby oja no gina on ka do kra ye wo ha ye nkwa abonti say ofere so be ka no air ye ne no betena se o me hu no kra wo mu bia no so fo ha kwensabi wa ha producers wa ye betena se nya so problem kama so how bi na duro bi na wo se ye koma na ni akopɛ ne de ma na aware na ye den atena ho obi ne wo so aware ja ye so yeah da si bebre papa je so me da so ba abna ya na ho ye adom abna den na wo ma me awie baby ayedru ye bekodwam na adetonde ahodo a aboafo bi adam mo eso yasene ne yenso ye bohu dawro na wokodwam a woyidie ye ne betimi aboa wo ewo asetinem Victorious Jesus Power Ministry wa mone abonkuma herbal na etonsa edefra wo yi medafo nim se wiase ayeti yentene kwa ene ewiem atumfo kabirechire honhom mo ni nada eka ho bi eno nti se de be ya abede wo ho afri nyadewa ahodo mu na abraba wo bo no besi pi esita eno nti na Victorious Jesus Power Ministry wo mone abonkuma heba etonsa ede afra wo bi se yade na atena meso no emfinhye aduanan ebi kwa de ye wo no ebeto asase so nye na yade efiase a eno no edi nasie na mepa chawo ekoba ne sa no ehene na wo de fa enipa nyenti se wo hwe no physical na wo de akọ spiritual se de be ya benya wayaresa enu nti na mama baby wono no na ye kwantrefo panyin a woda Victorious Jesus Power Ministry afi kra no ne spiritual doctor abonkuma herbal eka wo ho se yade no se yede sie ni na se anye ya ne de afasunsumu famu na afi ya hwehwem na ba bia yade no akosuma bia no ya twe no e de apie yede wunti ya ne se ebina da bia no yede ye counseling enu nti amapa no wo twe ene fa etwemu akokopem se premto anase premto bre na afi ya sorry na ebepiemu ewo ya wada no de mpaye ye bedi mpaye bompa ye efra mpaye atade
yadeɛ ɛno no ɛyɛ yawada anopa no nkunu bia ɛkɔkɔpem sɛ awia donko ɛbɛbɔ kwasiada ne deɛ ɛno ni nada ɛna ɛsom anopa no wɔtwe ɛkɔpem anopa du baako na akyɛ sɛ kwasiada som no yɛde akogu mepatɔ yɛkyerɛ kwan no ɛnie ɛyɛ koko mu last stop ɛwɔ fie ase ɛna Victorious Jesus Power Ministry wɔn ne abonkuma herbal ɛwɔ anampo sɛ wo deɛ wo fa ka na wo betumi asi ɛwɔ putuoja na afei wo bisa sɛ wo kɔ mama bibi hɔ akodampo bɛso nsa ɛde wakɔ bibi ni na sensem wa meka yɛ wo penkyeremu a ɛboro so ana bibi akyerɛ wadwe na pɛsɛ one mpanifo edi nkɔmɔ a bɔmɔde afrɛ ɛwɔ number yi so 0242225225 ananso sɛ 0243321079 afei 3p garlic mixture ɛyɛ kanfo ɛde amount yɛni nata yɛnim sɛ deɛ garlic no esi ɛgye ne home na ɛwɔ kurom ha kane no yɛ nananom nnura no ɔmo yɛ no ɛyɛ garlic wɔnya bi twitwie ɛde tuatua na bibia ayɛ fine ɛwɔ nipadua mu ɛnɛ yɛ hunu ne sɛ deɛ garlic no esi ayɛ no ɛtɔ da ne nom no ɛnyo nankasa ɛnyenyenyen bi nso so ɛtɛkyɛ yɛ mu bi wɔ hɔnom a yɛnom ne sa no ɛha dwene ɛno nti ɛna piwak natural wɔn mo kyerɛ sɛ ne yɛ kyi garlic no ɛde mu nsuo no ɛne yɛde nnuane no ɛbɛtumi aboa me nipadua no ayɛ from vitamins ni nada nso edi ahim enti ekɔ nipadua ni mu a obi anka nkyɛ sɛ garlic na wɔn mu a anhwa na adwene no ankɔ so enti enura a boost immune system no na wo blood no a pressure enti ayɛ high wo gye wo ho a enye ɛte no ɛde aba fam no ɛna waba nkrɔfo ɛde wugi pay ɛwɔ fie esanse brana oni ne tifie no wo kam sɛ agish no ofre ne boss sɛ bosomi aso wo menstrual no kyɛ sɛ ɛyɛ wa ya na edi akyire no enye papa 3p garlic mixture ene betumi ɛde wo akaginamu wo bi wo ho ne tetrete ne kakraka ne kokroko se tie nie wo soa ma wo gene ho a enye wanhwe ya na kidney yade so eyi ne ti 3p se yen kanfo ema we na beji bi wo mai mu heba ene pharmaceutical shops ahodo ni nada yetombi ewo mu na ahyensodo a wo behunu se 3p garlic mixture edro ni bi ena wato enie glass no anasa bottle na ewo mu no eyetoa enti ehwe ho no mu a epai ena afei yede garlic kokko ede ato ho eno ena ehyen so se 3p enupa ni bi ena wato 0248928824 0201000021 yanko kongo ointment aso ye na afei ye ma redie no eni enkasa enchai ene ate se wo mo ebedi dwuma ewa fidie so maka cho se redie no de enoa ene wisika enti kongo se eniema esisi wo redie no eni ema skin no enye nice no mepachwe kwaji kongo ointment ni bi nafa efa ho bibia ebeye kama 0249017101 0204616161 eno so ebuso ewo heba ene pharmacy shop ahodo mu kongo ama ma ene memeni nada aye mesima Alaska waba bema beba betwa weekends ewo dem ho na tese be edem ho nom no etiapo na wonim se wo ba na se wo dem ho eye faye no kura timi tu pe mu bema waba na susu betimi aba beda fie ho etwa na wotwe mienu na tese Alaska niema ni bi ena wo de asiesie dem ho ama na ye fine ye fa asiesie dem nko offices ahodo school ene nsore tese ba bia ye siesie ema na ye fine de eniema ni na e yabrochire niema enti so fom se ya na pai na enye wallpapers nko ena Alaska woton afei wo be sheet papa blunt curtains original curtains TV strip light epoxy chemicals waterproof chemicals ene stickers ahodo a ema bibia so eye kama hwehwe ewo Mrs. Anoche Plaza eno no ewo Prudential Plaza ewo Kumasi Adum wholesale any retail wo benya niam ni bi ato 0554114878 0268419596 yakwa Charistic Ventures na fein yakwaji Zahara nipani bi ede esiese ye nipadua maka jo se edwode tufiada he ye adwuma san enti ye denya ebrebeba na ebre ne ba ya na edrobe ena wonom Zahara womo ena eje afei enemu nsa yade ebi ne ye ka ne hei obi so odibo ani emu abai me pa cho kwaji Zahara ni bi na ma ho nche enya fine kuma bi na bibia so enya kama etufuo efrem 0246348334 0248569395
Amos Global Link Limited akwantu ho hyehye ni nada ye de hye Emax nsa na wa mo aka e de amaye batakari adoson enti amaye hu kremopa ene wo pese ko Germany, Netherlands, E3, UK, Australia, New Zealand, Mexico, Brazil ene niema bia na se akwantu mo hyehye bia yakọ Emax wono mo aka e de amaye we nurse ni midwife, pharmacist, lab technician chese allied health workers ni na public health workers mo ena ye to nsa e de afremo ene kura wo se wo mpena wa abrochire wo kunu e wo ho so pese wo ko ho mu Emax sebra na akwantu ho hyehye ni nada yenye enfama kuma se ha ye wo asafo ye ne snet office no ena edi enmuhwe 0535823871 0205874034 afei so yenko abozo herbal clinic na yenko pe apote ene se de nuane na ye die no anwane ade ne srade nam no esija ye yade no abozo sebre na yemfa hahan enchi san yade ni nada emfri nipadua mu typhoid fever Johnson mu ena wo haw aba ho ena mu nsa yade wonya bi abozo sebre ne internet na wo so fa wontoma pa efefra wo ba ne bema enemu no aya na ehia yen enunti ena abozo efra wo sebre na ye hyehye bibia kama enfama na bibia so enye fine kuma se ha de chem so ene ye wo old insurance junction dan mu a ena wo betimi ehu yen 0553417752 mayanko dance luxury villas na yanko jojo ye ho yensepe ye ho ma bibia enye kama enye premai ni ne yonko eni sikani enti se sikani no wanya ni sika woni na mimi premai ni dia dance luxury villas ena medi ma agro ekoba ne se manya hoho srunku bi me mpesa medi ni beko fie na mepe ba bia ye kama e de na kwa akwatena e dance luxury villas omo ne mama apartment kama meni abusuani nada ebetumi ehyem na wonim se laundry no e da na wo besie na ya boboso na afa ya to ne kama ne de ama enti no e same day pick up bibia so eye kama enuane ne de gya ye nyame na meka finger licking chese e ka obowre mu a na wotwe mienu bosome na chese entumi emfiri mu bibia de na akwa mu e wo dance awokọ a enyi obi mpo e na beka cha sese wonkuku e na wonkaka esanso ebrafie kuma setano so e ne wo denchemo so ekwan so ye ne Ezion Trinity Day Care School no ehye enumu aya buku yen enuti frɛ e wo number yi so 0579900040 and also say 0249272007 time herbal mixture yadie bia time time for and akofa enupa kama e ba beboa madedia no ebetu ase he wo bi se adwanis mani ntimi ni be man so de esi de na waba akonhoma na wuntimi ni de time se brain ye support immune system no informa e ma bibia enye kama general body pains time adro no ena etumi egeno wamai mu herbal ene pharmacy shops ahodo ni nada eno no yaton e de apetia wo benya bi aton 0244417869 na yakwa N17 lounge and restaurant na fe yakwa kodidi ene restaurant fofra ababa bebude ewo asanteme mu hakuma se wasu nya hoho fa ne ntena fie fa ne bra N17 lounge and restaurant esan se enuane aye serve wo honi na obi anka se wapia chese ese efie nuane ne kama fufuo no ene de nkwan eye wrewre akokọ light soup ewramu namban ena wo pe abenkwan mekan manum afọ won so kwai na ekodi di preche ewo N17 lounge and restaurant wo mu nuane ni na eye kama eba no drinks ahodo pastries ahodo ye didi wi ye de efe ye numu de wo mo ya de o mabo ni dewa e de e mayen enti tutumike ne fo ni echiremu ewo kumase agri junction ewo kwada so kwantempon ne so na wo susu etimi kodidi efe de ye adwuma efiti dwoda ekosi kwasiada he anopo no ndu ekopem se chese ba bia be yesum ansane apon wo ba ya frɛ se de be ya ye betimi esiesie wachi kama 0530668585 and also say 0542787278 grow fire dente and now be grow fine kodan be grow fine wo bia be ya fine e wa busuani mu na wo botom so aye fine grow fine herbal tonic and aye come for a day amount and mo jedro na aba no wo bi wo hono wono anemfono se de esi atoto apre e ni wo so ya na be ka se odi ajanan grow fine herbal tonic and aye come for a day amount wo se wo hyehyew enti emfono na wo bi hunu se ba bia balance chain bi e na se wo
ɔyɛfunu so ne yɛma no aba fam anasa ɛyɛ kɛse kakra wotumi sɛ ne nipadua ne ni nada afa enti obi ma bisa sɛ na mogyaduro bɛn ɛna wɔn mo a asa obaabi ɛyɛ kɛse wo baabi nso ɛsote grow fine se yɛn kanfo mogyaduro ɛnfama sɛ mogyaduro mu nina no grow fine ɛna yɛ super ebetumi abo ma wɔ ha wɔn ketenkete a ɛwɔ wadua ne die mu ɛno ti ama wanumu ato a wontumi ne di ɛnyɛ fine no wɔabɛhyehyɛ nipadua no ama bibia nso ayɛ kama hyɛ ne nso so ɔman mu herbal ɛne pharmaceutical shops ni nada ayɛ krado ɛno ti vitamins ɛboa ma nipadua ɛyɛ kama no ebi ɛwɔ mu a ebetumi aboa pa na afei nso so akɔ ɛde aboa wo nipadua no mu wo kɔ no wayera anasa aduro no pɛ no dodo mu ato a na wabɔ mɔden ɛne mpanimfoɔ akasa ɛwɔ ahoma yi so 0244596532 grow fine it will make you grow fine na Ruby biscuits ɛna yɛ kanfo ɛde ama wo yɛdidi wi a aya ne personal kakra ɛde apɛ no ɛno nti na Ruby biscuits apa ɛde ama wo sɛ snack wey deɛ ɛyɛ good to go wo we na kyɛ wo de hyiwanum ɛyɛ crunchy low in sugar low in cholesterol afei so ne taste ne deɛ ɛyɛ kama na affordability ne so deɛ ɛyɛ very nice ɛna packaging no kra no sɛ deɛ yɛsi ayɛ no no ɛno ana twetwe dɔm ɛde ma wo sɛ aya Ruby enti wo kɔ dwaman so akakyɛ wo mo sɛ wo pɛ Ruby biscuit sanse no deɛ snack baako a etumi ɛboa ama yɛ dada setinem no yɛdidi wi a yɛde fi anum a na bibia nso ayɛ kama ɔbaya mawie abna me da si bebre ye bie phone lines no atumu 03224 98035 03224 and I say 0243 114497 0243 114497 hello Mpacho din any baby I'll free Mpacho me ka free for the na akos Okay Mpacho ye tie Me Mpacho bla no anka yeso mo bi neni ede tuma yehwe neni na adwene nye ade ba ko le se enyu se ge ni opelo opese o me da ba ge ni ka se o ye veg no eso o wale na sa na o se da wale ni iti sa na wo bi ba yo na anka bu kire ni anka na ba ni de to na ko mo e ga obe ya chu If you have anka bu kire ni anka ye pa he da afi ende ni di mo nyame nka mo wa council hello Obaya. Hello, good afternoon. Good afternoon. So, Dini baby, I'll cast free. Asom the mommy and I got to see you. Mommy, I ain't you. Me pass you near boy me can't. I am cool. It's a music and I'm but that day I'm worrying. Man, you did them and I maybe 5 minutes. Sir. No, I am a fine. I'm not going to say I'm the track of my life. No, but you there now. Okay, why you now to won't mean you're fine. Your boy may be this hour. And you mention what you see, and the friend after you said the only thing happened. Me pacho What I say? Papa J, hello, good afternoon. Papa Now come to say a promise Asumjen council so yeah, no passing. Go Sapukura, oh, make a man, oh, Santia Magubo, hold on for the Dino Puni, and Mr. Dako, who are New York, the tell. Yeah, Papa, almost the area, so. That's it, who's the really, the quality. I want to say, if you have any video, it was the area, I didn't area. And Baba could you put it over there? And you. Over what? On job of water. Hello, good afternoon. Good afternoon, Baya. Pacho Dini baby, I can say free. Baya, feminine Nadia, the Casa for Bujabaya. Nana Pacho Yentio. Obaya, Mini Abana, Obaya, and Wabana Casa, you do, baby. But the problem is, there man and I you call me,
okasa no wo firo wona no so na abekini wona abekini virgin ebi tina se okasa no wo firo no wo de aba ma sisa he no se ho so fu cha so fu ma no so fu panyina asebe so fu asebe sede woman 12 wine no ka no so fu wa ya bi he also bi sana se bi o se le ba no dia amam lo kwa so no obeye asiye no ewo eti sa onye panyini na wo se asiwa no amam lo no yi tuwa na pede wa panyini na wo ya obabi a wo na wo ya nsei amam lo but you make sure that you say about to say na papa na ka no and sisa e do ma no na adwene ya adwuma na adwene eya adwuma so atafie adwene eya adwuma no jo no reliability ana wo ba na pen afa do wale popro na adwene ya adwuma o hie na ka no nya de popro na na bebu an me da say hello. Yeah, hello. Good afternoon. Afternoon. Pacho dini baby akase free. Ibrahim, because of Ibrahim Pacho yentio. But India, me have India never make you vegetarian. I don't know that very careful of virgin. No rashes or my because never can be in a virgin company, no, but if you need a virgin. Okay. Oh, and you know, the gen will cut off, no matter what. So now I was done now in the air. Maybe one of the yeah, that's baby. Hello. Hello. Pacho, good afternoon. Afternoon. Pacho, dini baby akase free. From Mr. Colin, Mr. Free. From the Pacho yentio, Mr. Colin. Master, what kind of business you know? Pacho yanko. Then I'm saying you're so very robust. The man power to move. Okay. Now you think I say. You be tirima ka se mo ko bi disie aware no se wo ye virgin tira me ko ware no wona se mo de wona o tiri da bai ye bo dize wedding wore se virgin tira me ko ware de you ready so be ware ba because you didn't know any thing you do because me se mo na me ba ni we ya sabi ke no stage no ke ja tu mo ka me ba ko di ba ye no mo be ma no e ye se ni no di kura o di Pemra Quaben on Panfaso, that the oil of the Yellow Crown on the class, my body or say a virgin. Virgin. And you have one from Mamma, we will do I mean, come on. Yamenka also, pa. Ebusia for production line or an answer, Opa say, one year at Chim Coma. Hello, good afternoon. Hello, Pachoma radio non from Kakrama, Wadaroma. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, madam. Dini baby akase free. The Cafe magazine one. Mpacho yentio. Na yenya be me afema o kan de me say entosun. Okay. So obeshia oba. You only say ba so virgin and so only virgin. What you see the artiska ko ware no bi ene na da. And so na bi say onyo virgin ti no ware no. Entosun no logic. Book be no wumisa se ni ya ba ni ka be no bi say bi na according to the bank what is ya kwa ki business word no ko because in terms o be mana to ni bi no virgin ana o ka virgin ba ni nada do you be na the what is na san excellence on virgin you know o ware ni bi do ware ni dia ni bi o bi di no ba no okay yeah that's it hello. Good afternoon. Yeah, you're coming to TV. Like I said, I'm for. Mpacho yentio. You don't say any dinapa, maybe the boy or manga and your santamai. Yeah, that's it. Na, the Bemano. You trade affair for Eka. Yeah. On any particular affair. Any day be a Eka for a son now watching him. Now, on 20 years, I mean, say, Money better, our and your council, where is it? If you don't trade the affair for an acre, the better partner also or pastor or a journey virgin here, the Jan, the better a quantum be. I can't not and no more credit this now, or call hospital at the class at the country ISA. So ultimately and checking we say answer. Now if I say we say and to mommy and that's the bush at me. No
say ube ground me say na say great in January again express again express em yakwa no nam so no we kwa no I say the omu ade no e ni say mo ne be ka no ewo em yakwa so ama mu de here atu yi yeah that's on tie de afrafo no e ka no na onfan hu de onfan ti de asem na o kana se ehu se de o ye no enye ne kwanso a me da ma se na me ka mo hello good afternoon Pacho dini baby akaze free de na me asipa se me sakam mame asema branch kasa me pa me na me ba ni ababa wa no a ka branch no ka be dem de be gina ko wonpe o be so da me se ko e kwa no mistake bi kresia wa ya de makola no na ko po na agire so ko ana ya de kana bi ka wonpe na ka be fa no sa na wo tie wo de di maba wa ne ko ena we na agire nsem agua ka no so na wo pa na ba ko no so wo fo so baba wa no wo nya sa de wo ye na nye so no fo so baba wa no tintina won ka se wo no nya virgin ana na sa na ye adwuma no aso de maba fo nti wo we ni yi na wo ye nyina ya fo yakoma e hia mo kwai da wase na mo kan yi pa mpacha ya da se mama hello good afternoon yeah mo atapele na mo dia dia ko so kokote mpacha yentie wo fenso kokote ni ko kuri dia ba so mo ya mo la mo na mo ta no ya ba no ko be ya ta kala de mo mo ta kan wa tam mo ma no ja no kwan so ni ta ya ko ni ya o de ba ba no mo tra mo wa mo ta do ba ni na dama no agu ban ma ko man ko be dama mo na kanu ba ni ko ni pa ya ta mo man ko na o ba no ba ko la pa ya ta ti kwa ya mi tamu ya da say hello ni ya ba mama ho yeah no mpacho wona na jina bi ko South Africa South Africa mpacho yentie we ewie me sira mo ntira mo ya mo ye na mi ja bi bi ni na jo ntira na me de bo krati no epebi ni tiri yaje na open akwantre ana itikezu ana ben mo kache na ni jina for pet virgin sabe o ti so mi man endada no kwasi ti sa oba na o virgin we di bibia na o pet virgin sa na mo ya na mo jai we sa no na ya we mama ni e nhihie we sa nhihie mi ya ni ti ma mo nhihie ni na o de pet virgin no enye kwa that's pa na say oko back to na edro no so na yesi ade na enya virgin breaking no mokua breaking no breaking na wako breaking na enya virgin ye da afrefo nyina se me pa cho me ho aye o fe ewie ya Rosie makeup and hair or tano so ahimfie no opposite ne number 0554148568 0554148568 Ubehu na chira kwan ewo tano so seniam di kankan Adwoa Peggy makeup no nso so Diva Saloon ewo Atonsu High School Junction Tech Station hona oba friend no ewo 0243 680794 0243 680794 ebusiafo Sa majimeni so odonten time be ni Akoma mu nsem na wasugu so awutie nyame adoma ochna me kan ne ken say abrantie ne obai wo fie haidie ai the feedback no ebe bremo ewie ote sofo apa live sia enka ote Queen Sabi ai what a Queen Sabi enka sanso ana what the controversial fresh boy the Papa J fashion with too much na what a Adwoa Fati Peggy ahofe ote ono so enka me producer Nana Bila Kantanka ene Spatus Kwadwo sa kwade me pa cho freyen ewo asembi ana se wo asembisa or asembi how Freyan was 0530
05307849 0530507849 and as Oshisha Akoma FM echira kwan a yewo Kumasi City Mall Asokwa gate kese no opposite TV3 dine mu wura honoma o ka se o hwehwe Akoma mu Nsem anase o ba Akoma FM a obia ebe kiro medi de nana ya Owusuaa Bempah nyame adoma o kina ye be hia meda obibia ase makramo 7